Malo le soifua talafalawa o se whapopongo talafo le video Samoa. Ua whaia se os whainga Amerika I se waa whita ua ina lo whea ve iei whara au whasaina, ma o rea maa sai dei tu I se sae o le Pasifika I rea sona lafi, o ripotia le CNN to rua tangata ua whasi o tia ai. Whainore ripoti o lalo le whatununga mai a Pete Hegseth o Amerika, ua whatino ai rea os whainga, a o le waa sa whafuina le Designated Terrorist Organisation I o ngā sami whawau malo. Nono winga la, ai titi mai ua tusa maraserau marafitu tangata ua whasi o tia I os whainga I waa nei, o lo masaromia o lo iei whala au whasaina. E reo iei stasi o vainga au Amerika o a awhia I os whainga, ai whoringa o ina ua o mariri o tangata sa iei nungo le waa. O lo tāria nisi whamtaranga wiri iri I rea o so whainga ane malo tele. I saina, ua fola le militeri rea tunu le au lato whao ngā le Army, Navy ma vai ngā au I le ea, whaatari o rio I a Taiwan, mō sa rato whaataita inga tele, ma ua aunga tonu I le tu watu ai o se whi au tā ua male o ngaonga, whaasanga I so o se tau mawhainga e una I ai, le whaatuto atasi o Taiwan, ai maisa I isi maro si anga mai whafuatu rea tunu, o loo whaalavelawea nei rea tumotu. O whaingoa ia whaataita inga o le Justice Mission 2025, mai whaataita I eipe ua sauni vai ngā au, ai maisa lava I wafu, matua oi maisi no fuanga. O lo te e Taiwan I nei whaataita inga, ma watua I ai saina I rea ngā yoinga, ngā ua whaeroa fo I le whainga māloa Taiwan, o le a whaatino uma ngā yoinga talawhia ngai, e sauni ai mo le pui o le atunu, e maise o le whaatuma wina o tū whaatemokarasi, ma Saulo Tonga. I Ukraine watua I Rusia, I Ukraine I le anga I atu o lato wos whainga, I le mauta le taitai o le lato tunu o Vladimir Putin. O lo te ena Zelensky I atu wa inga whamai aia, o lo tau mawhai lama Rusia e whale au ngā tala noanga tau le whire mu o lo whaia. Sauno le minista o le vai whafo Rusia o Sergei Lavrov, ua whai atu se os whainga Ukraine whaau ngā ai drones, I le mauta o Putin, e matua I le ai mai iai I Zelensky, ma ua whai loa lai Rusia, o le atu e whaaforo na tūlanga I whiutana ingo lo whaia nei mo se pire mu I le ai tūlangi. Whai mai Lucia, e leilo po o whea tonu sa iei Putin I le teimina o sa whai eilo na Malta, ai whai mai Lavrov I le PPC mai drones e iwa sultasi nanga iane le Malta o Putin, na whaasalawe ia uma ma whaalea ngaina e Lucia, e reisa tasi na awhia po se mea foi na whaalea ngaina. I au sa tālia, whai mai e ese foi le whapasenga ina o le au unanga leo le ai, I sauninga o le whamana tuina o le tausanga foi le ai sini, a matatu le aso a tai ao. Whai rua le 9 News wa sabaria nei le rua ma le awha vai aso, taru na tūre mai le wharamla vei Bondi, ma o sauno le Premier New South Wales o Chris Minns, e fia whamautu I tangata o lo saunga re mu le whamana tuina o le tausanga foi. O le a este le nei tausanga I le tūranga tau le puipuinga, I sauni uninga whamanatu o le tausanga fau, ma o le amatua I to tele malo le malo le a savaria mangala, o se tasi po I leo tūranga whaingata o le a whea ngai ma leo, wa siria ma le lua a wheo I la tau le a tiute le a soa tai au, I le a ai sini. Wai mai le Premier, o le a wha mawina I fo I ma le tu ai ngā au nanga fau lea, o le a wha atino e leo le stete, e a matatu a tai au. Ma le tala muli, wa wha manatu mai le au nanga e wawa ia whainga tau wha se ma tau wha barea I runga o penga ta wha ilangi le Scam Watcher Australia e au ona sira fia tangata ua wha te teleina le au tau wha barea ma le au tau wha se I le atunu ua mai se lawa I runga o penga ta wha ilangi. Pai mai o tau wha barea I au nanga tau wha taunga le online marketing scams ma wha taunga po online shopping ua wha te teleina I whainga I la tauia e to tele ua awhiai. Pai mai le Scam Watch, e iei mea aona e si la fia mamai tau e te ono wha mautino ai, po se whainga moni pe tau wha se le a e wha tinoina. O lungo le Facebook, ai meise le marketi wa siri to tere i tangata tau wha se, a o isi wha manatu e awhi ai upu e tolu, ta awhi, siaki, ma pui, po le Stop, Check and Protect I le wha pertania. Wa manatu mai foi leo e le leile vawe o le longo o la tau, e me se au nanga e whengai mamata upu whapea, pe a whaia a fia se tasi ni whainga tau whaasase. Ua wha mawina o le tausanga nei, e walu te sima le 1 miliona o wanga tupe ua wha aluai I nei whainga tau whaawalea. E se fulu I wa afe, ia le lipoti o whainga tau whaasase ua lipoti atu I le Scam Watch, o le whautuanga mo tangata uma to e siaki ma to e wha mautinoa mea uma, au le itutongina ni tupe I ia whaataunga.
Tala ia Radio Samoa mo nei aso soifo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. It's summer, a time for gathering and reconnection with the ones we love. Right now, measles is travelling across the motu too. It spreads easily and can cause serious illness. We can show our care for whānau and protect them by making sure we're well when we see them. The first symptoms of measles can be a fever, cough, runny nose, red eyes or rash. If you notice any of these, get advice straight away with a free call to Healthline on 0800 611 116. Leaving in sin. Where are we going again? The beach. Obviously. Which beach? One that's close and not full of poo. Ooh, I just found our matching hats. Nope. Okay, Safe Swim's got a green pin for Takapuna. Yup. Tide's good, lifeguards are on duty, and there's no wind. Let's go. Water quality, tides, lifeguards, weather. All pretty good reasons to check Safe Swim. Visit safeswim.org.nz or download the app today. Thanks to Auckland Council. Tato te mana nao umalava ia sa ole whainga o loa tui whaonga. Ia mana tua tui whaonga o loa umatasi lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tui whaonga. O le nā wai o lima. Sa Eliane i Auckland Council Recyclables. Tāmaki Tūriki o Together Auckland. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is full river. Mo i lato is full on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea i le Radio Samoa. Yeehaw! Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe whaapewhea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o manatua ai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. E whaapewhea, na ngalo atu o i lewa ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Samoa, Matalasi. Hangi mai se matangi, e momoli atu ai. Oku alofai la Samoa, Matalasi. O te whiwhia malenga ngā whaaftai e toi whaatalofa ma ofo lofa ma whaafilwa I fo I le whaafonga tāpua I le atunu. Samoa le atunu pele le nei fo I a solua. Aso tolu se fulu o le masilo te sema. Lua fe lua se fulu ma le lima. Ia le ua tātou tūna lata iai, ua umana whaitau masina, whaitau vaiaso, whaitau waso, o lea ua tātou vaba ai le whaitau I tūla. Ia a o le anga le nei lava o le atua. Tātou te o ai iai. Awa o le isi mea fo lele o si toe tā lava e le lei ai. Ia ma si toe tā fo e ma lepe ma masofa wha solo atoa i le mea am. A o le lofa o le atua lo tātou da lango iai ma tātou wha moe moe iai ma wha tua iai. O le ata ita I atua I le whainga malanga ma le fōlaunga le atunu o.
e le nā aso o mua o le masina o Januari le stofi o le asau nei. Mi ia le tua i lona anga le lei, mo lona alofa, i lana whaatautainga, wa whaavanga vangai ia le ala. A wā le fōlaunga le tunu, wa whaatafa i fō i ni ao vale e whaamoe i le peaulanga vale. I le soifua ngalue, le soifua tautua, le soifua au auna o le tunu. Malo fo i le Faiva, malo fo i le langi matafi, ia mai se fo i o tiu te mawhaiva alo Filipa o le atunu o le ua ngā ngaifo i le so, ia ma le tu ua i o a onga le whanau. Tau alunga atu ai fo i le au nanga le tofa ia whongamua, po le wtalinga fo i a se Manu Francis Ioane, se ia au lia fo i le aso hatai hao, ia i sisi whaapoponga mai i le talitonunga, sa manuia lau tau maftanga au fo e arikire o meo, o me foi o me se fanga a se man ya ko kariye ya pero siri ide skai ya alo maya le ato so vele wa yali i pestanta mbale lagi se yuli al Harrington tu moduval le ya o no masadi ya so fai pea o le vai ya so mai le so ngafua se yo o le asto na ya wa uma o tangata ta fao yo makalikali e mai ya la ka ke spa ono aso le vai aso ya sa o fa tai le angale le yo le tua wa po le ni si me fai o le angale le yo le tua le o lo o to mo wai le so fu la le ya fa pena fo i le o on nei fa mai o le lofo le tua wa o se tau e lele ma le lau fa ya i le tua fata o to fo i le tulanga o pa ia mamalu masani o Samoa i le vānu nofo ma le tāwhatolu, pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo i mamalu wha le anganuu, ia ai mawalunga se vi ingo le atua, a wale a ingo salevi, ia ma le tai au na ite ai malamba, o le pai tala, o le tala le lei, ia ma le pai sina, o le ngā luenga le atua, ina ia so o Samoa ma le lalulangi, i le wha kerisi anuina, o le whanau le atua. Ala le mea le whai. Makua miu pā. La wale mea le o hi tātou. Ele aia disi mata upo o tala noa ina i Samoa, le teimil nei ma le Pasifika, New Zealand, Australia. Po whea lava i Samoa. O tala noa i le mo le kiona pai. Le kiona pai lea ua pa u i Samoa. Le aisa, le cocaine, le methamphetamine. Ia maisi fo i fuala au whaasaina. Ia ala lavae. Ioi, e ola la usi lava fo i. Ia le kama o pakalolo. A wale ngole na o le marijuana i Hawaii. O le pakalolo. Longo winga a paka. Wale angalo mafufau. Lolo. O longo winga wa ai ele mea lo mafufau. Kusa wa vela lo mafufau. O le pusa wale na laifa ngai. I Hawaii il matau pule o le maluana o le pakalolo mai o le mafau ma le fai ai ua makua le au ngā ia tātou a talanoa ai fo i nā matau pu se teimi o lata mai ia ai mua o na whaatalofa i tamamti nā mātutua o le atunu a malo le soifo manuia whaatai fo i te talo ia matapua i mai i Faiva po fea lava o le lalolangi o lo iai o tātou tangata Samoa. Ia, o ontu le whaatalofa, ma le whaafeiloai, ma le whaa malo i a tautou, i a utou tālo sanga bolia, wa le ngata ma mo outou lava whanau, ia ai mai se fo i le afe mai, ma wha manuia mai iai i le au whai ngā luenga, mai se pulenga, a le Radio Samoa. Whaatalofa ilunga o le apia fōlinga le tātou Facebook page, ia whapea fo i le tātou YouTube channel, ai maise o leo ua whaalau tele fo i ma leo nanga ma le tautua, i le tātou wala leo mai au ki lani New Zealand for the very first time, i lunga o le tasi o ono whamo, 0.1 FM i api i Samoa. Whaatalo whatuai la, i le po ia maulunga o le mamalu o Samoa i o tātou ainga o lo whetaloloa i lunga o tāwale maleala tele i apia. Ia, le motu tele i sala Faiva pena fo i tōmua. Ia, mai se fo i lo a inga le taima le wa o fonti
ia ma i lātou o tātou ainga o mai masani mai sua ma vai whanua whapena foi fō mai tūlangi sa ole masale o mua malau niu na sai lua le whale tau o itu ma le whale tau tangata a wale la au nā mutasi ia whapea fōi le nofa ma pū ma le whale anga fulu ia te o tū mua le motu i tuile manua whatalo whatu ma lole soifua manuia o leo wawai atu ia o leo se e mai ia le malo fa lo longia ele ne yaso o le fionga le ya salama tua se wa muli ya malita wo tele le nei pol kalamena o mana o lava o le fa lua i leo na fio mai le fionga ya salam e lunga le tato pol kalame ona o se tamali i e fa bitolo na to mai malo na nga va ma o tolu fo e mo faio de so so di tu bai ai mai se lava le taibi le nei o le fa unga o le tausanga e malanga i tangata ma wheta lolo ai ia ma ave wha mumoli ma ave fo i containers ma mauta ma mea wha pena ai ei wha whita ule tu lai mai ei peo nautou wha whonga le vai aso na sei ma vai atu nei i le ulua i teimi sa ma wha soa ain ma le fionga i hasalam ta ua tele o le ato atoa le lei o pepa documentation so o se uta so o se container po o le a le wha mumoli e au mai i New Zealand pe avatu i New Zealand e ave i Samoa ma au mai Samoa i le atulu nei ma Australia ma isi lava vaenga la lea o te whatalo whatuai ia ma le nganga whaalalo i laua fionga sala ia a fio mai i le tāpolo kalame le nganga ifo Faiva o Samoa i le nei a solua talo whalava malo le soifo manuia ia whatalo whatu le nganga whaalalo e atau le sa Baiane o tu taulangi e fia malua ia Samoa malor folau malor tau tai le nei aso ia e whatalo whatu foi le paia maulunga o Samoa o lo mo metapo kalame le nei fiafi i le malu whatala lei i whale atunuu ia ma Samoa i New Zealand nei ia malor soifua le ataua malo foi le soifua manuia malo foi le taua tai tiute ma Faiva lo filimba o lau fionga awa o tiute ele moe le lei ma le file mu le lei awa e tele uta ma wha momori au mai avatu ia ma le to tele o le tato watunu o lo feta lo loa o a mai lau fionga talu mai le tafilo inga mua mua wa iai nisi wa sota i atu ia mai se fo i wala to mana o mia le fiso soani le teimi le nei mai lau fionga sa lei sabia taluta talanoanga sa ye fo isi nai ainga fo i ale tatu atunu me malu le atunu o bala au mai teau sa ye nei lato o loa sa poloka ia nei fo i lato o loa mosfate te nga ia kok Samoa e fa moni me Samoa sa le mamalama si ainga le awala e mai e tua ia sa o famtalaina e tauna ele pepa lea malesi pepa awale le kiri mai tua i border agencies ia le malo a New Zealand ele MPI ia ma New Zealand Customs ia fa pe foi mal airline ia foi mai sinai tamali o lo au mai foi lato containers ia po frozen produce ia mal fresh ia sa vala au mai foi fia mo se so swani ia o le lava fai ia ole so swani lava masalo ole talu na felta po kalame sa vea wa to tele foi wa bal au mai ia to tele o fia mo so swani ia pa wala u famtalanga ama faina so swani atu ma po kalama ma sabea ia le ia as an awareness yes mo tato atu ole tawu ole mele sala lau fionga ele o avatua atoa ile teimi tas o lea wa i lava stepu ile stepu ma lea fola ina ia whaingo fie o na miti ia i langona ma le whaalonga ale tunu easy to absorb and also easy to understand ia le process le ala o mea la le whaavita au lea lai ona au mai ia le utai o e mai poloka i nei ia e telefui ana ai ainga ai le la tatala noir patulanga ino o metau documentation le la whaanganga whapalangi foi le alu ta fatala noanga ona o te no lai mai moa mai si o le malu na tunu i Australia i nei New Zealand
ia wai le o tato tua aio ki dia mai ia oloa ia o lato whanau. So just for their benefit also, we want to show them that it is a simplified version le ato. But o meo pepa. So for example, la fataita inga o le kok Samoa. O atu le ai ngai I whaleolo. Na umana tu o le pusa koko pe 2 kilo. Ia umana avatu o I le Samoa Airways cargo. Ia e foi le tato ofisa o le math agriculture I malai ba lele. E foi le pepa issue la me ka o le phyto certificate. O le phyto certificate lea mo le malu le tunu o la etom fai mai la to me fa mo li meta mea ai. Po le koko, po le ke sainga, po chips. E ta ua tele ona fa o ngale pepa le phyto certificate. A le phyto Yo mai mau ato le taimi o lo shipment. Se isi pela mai ale upu lea o le phyto, o le FYTO? Yeah, o le PH. YTO. So it stands for Phytosanitary Certificate. I later le ngangana as modern day language as phytocert. Yeah. So o le phyto la lea o le wau sia foi le malo Samoa le tato matanga luenga le Ministry of Agriculture and Fisheries. We foi le lato system generate lato le phyto certificate lea. Ia le description o le oloa. Ia foi le quantity o le oloa. Ia mawhai ona whai le customs broker agent le Samoa. Le customs entry. E mawhai ona export mai nei New Zealand po Australia po America. O le phyto certificate la lea wei la le meta o le QR code. QR code la lea. Le wa endorse foi le malo a New Zealand nei. E issue lo la le phyto certificate lea I whaleolu. Po o itai le mosfata e pepa pe faasu ia tonu ia metau mea ai issue lo pepa na issue malo master airway bill le pepa le amai le mamafa o lau pusa koko ia ma le flight number ma le airway bill taunu mai loi nei o loa o le mata faioila ale official ale Samoa Airways po le New Zealand le I Samoa po le ainga foi le exporting a mai lato pusa koko e la fo mai nei la to ainga po se tasi foi o customs broker nei I New Zealand e ma fai ona process la ko pusa koko lo tau no mai tau no mai loa mo mo titilo po ia le master bill ye male se it's like a performer invoice ia tau ia pa le value ia male phyto certificate isel tau o phyto o le phyto na te fa mama lama tu I le official MPI nei po le MAFA New Zealand le wa uma ona na guarantee po endorse aya inga tu la form fa maliena le biosecurity mo New Zealand nei ona to tilo la ia le officer ale biosecurity nei New Zealand pe tu sa le pepa le o mai ia ona faila elisi dato risk assessment pe to physically inspect afa pela e physically inspect le pusa koko lea ai le tanga I foi le pepa le phyto certificate. It's just a secondary border risk assessment. Right. Yeah, o le fala blave foi. E alo foi le tau o le mea. Le charge. Yes, there's always a charge. Yeah, ai foi taimi. E to endorse lava le officer nei New Zealand le MPI. Ia tato phyto certificate issue mai Samoa. Ona whailola e mea ta o le customs import entry, po le simplified entry. Umalona whaile entry, mo lole mea ta o le customs delivery order. Ia ma le BACC, o le BACC la le mawhai ona release mai tua lau pusa koko. Te malanga la malau pepa leo le BACC malau pusa koko. I o le official in New Zealand. Ma wha le ia o pepa. Ia ona release mai le tua. Ai to tongi foi la le landing fee ma le cost I le New Zealand, le handling fee. So el tele ala nei ngai o inga tona fine. But o lo ia customs broker system fa e once lo e lodge o le customs clearance ma le MPI clearance. E o ko meki lava alu sa meka o le trade single window le New Zealand customs. O ko meki foi langa mo le New Zealand le kilia le. So e fa ale mana o miena alu male consignee le ia pepa. But it's always good to have the paperwork just in case.
So that's my simplified version. Explain nai le menga kuat pusa koko. Mai pe whaingo fiat pusa koko. Ia, ole tulanga fo le ma le process a le follow through le obenga le container. Yeah, very similar. E mana o mia foi pea le phyto certificate. Afa pea la e au mai lau container taro e frozen. E ila le mea tau le frozen food declaration. E tau na issue mai foi tai pea le phyto. E issue mai Samoa. Ia e foi la ma le afa pea le seafood e issue ma le health certificate. Ia e issue ma le packing declaration. Manufacturer declaration. Me umalava lea, wa umana malama later tum tanga luenga le math I Samoa. Yeah. Loe e lava pela to training. So ia foi taimi ke sasi. E foi taimi e sasi le printing o se phyto certificate. Yeah. Wa le phyto certificate e ile meta o le goods description. Yeah. O le tariff classification. Yeah. A se la le tariff be se description. Ia e toe ta ngofi le biosecurity nei New Zealand. Toe tala no le importer. Toe oi sa mo e toe pa sa o le whinga pepa lea, on toe au mai lola ia, toe process. O le whala blave la o le mena pe wha pe leo lava documents. You go back into the beginning of the work queue. Rona wina. E alu le si toru aso, pe lima aso, depending e wai mantua leo na oe ili container le tau nu me okilani. Ioi. Oe, ma lesi lima afe mon tupo o importers te tele le au mai. Ia ma lo container le wafu. So, te le lava le ngai oinga e mana o mia. Ona communicate ia le officer Samoa. Ia ma oe as the exporter. Ia lava foi lau ma malama as an exporter. O masalo o mafuanga le waile tato export authority. Yeah. Ta ua tele lava so ta inga lea ia mama lama foi male shipping line, ia mama lama to inga documentation and mana mia innate because it's acting as a government to government discussion. Absolutely. Wan mea na leo na ovu foi atu le tele o taimi. Ile whainga tau lo whea ngai nei ma tātou manufacturers a mosi tātou lau whai whātoanga bale au ngaosi o loa. E umana whai ala tō whātoanga. Ona feo soile lunga le vale le mao mai I nei. E so e alato maketi. Ai o le mele lea lai ona o pespese atu pea ua te tau ona whai I aise fuafuanga le malo pea ona whaatula I mai la le Export Authority lea Samoa. Whai le ngā luenga government to government ili sa ilinga o maketi ai vave ona tutongi tangata nei ma toi fo I alato whaatoanga I Samoa. E le ise mea le ao mai ei ma toi o solo e sulu solo e sa ili I a maketi. Ai bai se o whaito toa I o wata tau o na whaile whaito toa le malo lava la toia. Lona winga lala o fionga sala. Timing is the essence a wā. A le leo na whai documentation ei o e alu le teimi, e o ifo le teimi ua whaatanga mai, wa le anga o loa. Sao le leilo sa noanga. It's a time game. So mantua pe o ta wha soa taluai. You work backwards. It's a lue backwards I le time le cut off o lau vessel. Afa pe o la stolo me le aso elu ese le vaa mai pia. You backtrack 7 days before. What tamtau nu container le I le wafu. Yeah, 7 days foi. Koe backtrack. Wa leva na tau na tumu lau container taro. E mo le ono se lau lima sfulu na ile fit se lau tanga talo lusul kilo. E o file los fulu futu. O le fala blave la facility lele iai. Ele o iei tato exporters o mawhai o na whaatumul container lea I le aso e tasi. So, e whawhai talo le si aso, ia a mai whaaputu se tangtalo se los fulu. Ia uma le si aso, e si tolu aso, whahaso. By the time wa tumul container, na wa makanga mamae, mamango ia kako kalu. So it is a time thing that e kafuinga ba benga lulue ia kako exporters ia male kako kanga luenga o lo ia mam o te lo mautu le leile le malama ale export authority but what I do know is our exporters, our agriculture growers need for ela coaching awareness. They need ela coaching
Masalo ayo fai. Ma tau Forgive fai me ni if I'm training. wrong. Yo, fai training ina ia lato la mai o le time le tau ona fatum. Ma le si mea. Ia mana tua le lei. E tasi ale to anga na to to fa solo a to alava lea. Tasi ale fa fainga uma a to. Alona winga, tātou te le mawhai o na mite le demand i le tuainga supply, ma le tuainga whainga maumanga i o lo iai. La le me le mwhai o na whasolo i tū malo, o lo o tau lesi vaenga le lesi masina, ma lesi masina, whatu i fo i lau whionga sala. I le whainga o talua a Fiti. O Fiti, they've got the buying power. O la tau foi, e ngā lulu e whaatasi. They work cooperatively. Cooperatively. Ia mawhai ona lato au maia uma lato talo. Maua loe lato o le whaitu toa lea, le aso lea, ma le aso lea, ma le masina lea. Masalo o tātou e alwa Samoa e suʻelang manguia. And I'll say it blunt like that. Because I lau experience I tātou tangata. I le mga o le Samoa loa, le Samoa, le manguia lai maua and so forth. Which, fair enough. But I believe the answer to this is if we forecast e lima sutasi o tatu I tumalo. Mali. Tēnā vote le tumalo e fia I lesi paki, doesn't matter. O le manguia lea, o le o mang o mau mai Samoa. Universal I le tunu uanto. Yes. So a whapea lao ainga le tai, le lato e lava noa ia luas furu mai ia tangatalo mai tau malo, ia sanganga fia, ia los furu o tau il masina tasi, ia mautinoa, e tumu ia tangatalo ia onga se lau limas furu, I le los furu futu lea, ia ona wha solo la ia lesi masina fepuali, alau matala noa I le either o le fon wha avai, po tatala noa I whai pule, po le matai o le nuu, something that e mawhai ona tato ngā lui wha tasi I luma, in the front. E wane e ini mea whaala tua wai, a sauro whaala tua tato mea, ia malepe. So what we need to do is e tauna ana mawhai. E mawhai ona o ngā lui whaatasi ma le Export Authority. E mawhai ona whaise na awala. E tala noa fo e suʻe marketi nei New Zealand, po Australia. E tofu lava marketi ma le atunu ma aiainga. Ia follow ai. Ele foi se nga ele marketi ai ele produce tātou paperwork. Ele produce tātou le o mawhai o le limu le ta mawhai leo tenga lue ia mawhai na mai ni e once loe mawhai na mau melpe lika lea a le limu the tala ato loi Samoa ato because I don't want to sit ngawa because okay ro I manguia uma Samoa so what we need is work cooperatively, but malama fo I po ai lau fai fatoanga. Ia sile ava pea o e mana mi so sani. Ona o mai rola il Export Authority, and I believe the Export Authority team or management is tau foi na lato tatal noi I shipping lines. I Samoa I lo wai personal view. Tatal noi fa pe ia o si fai fatoanga le fia avela na container te masina. That's a wale mawhai ona mai se rate a makai ia ona prove lola ia le regularity ia ona a matalona o le si fifianga sili na o le exporter ia focus le fai fatoanga transport ia focus le fai fatoanga ia makalo malanga anga me makai ko awangi so nga mafofau kene to be an exporter ai o le bridge langa o mai le Export Authority matata no le au fai fatoanga Malo, ese le tau o telo le mele wa a e whaafonga foi le telo o por kalambe le telo tau sanga o mawai. O tala noa tua I lava le matau pula nei. Leanga o se tasi leo whaafita auli o lo whea ngai ma Samoa. O le whao ngai no le tātou Blue Highway leo o le Vasa Pasifika. A o whea o iei o tātou whiutunga I ngai whaifa le lei ni va o le atunu ule nei. O tau sila ia tonga mawhiti ma le whea I mai o va o si a mani ba isi ba whea le tātou Pacific Forum Line. A o ai nisi company te tele Faiva e mawhai ona ngā lulu e whaatasi ma le malo Samoa. E whai ni konkalate whapea ma ni mali enga whapea. Yeah, unfortunately it's beyond my sphere. You know, I can't comment on that because I don't want to get too political or too technical.
But what I know is that ole Matsons male pifala o tamateleia, then you have Beetham Brothers, you have Swire Shipping, you have Pacific Direct Line, Trans Am. But unfortunately, at the end of the day, everyone needs to make money. Black and white, you more tupi. Ai le fa pela la matwai fai ia kili le tamai farmer le. Le mela o mai lo nei New Zealand wo le se margin. Wo le mafai ona na toi mo sanga tupi na. Ta ua tele mai lo fa tai le fa fonga ale tunu o le fionga ya salam tua se wa muli kome la wando. Ya olo pule la vala na ia company wa fa ngoina ole Lars Air Group Limited. Patino lava ia lana tau mawhainga ina i mwhaina kilia mai ia tātou wha momoli o containers o loa mai Samoa i whafo ia tunu i whafo. Ia, ai tā ua tele mo le sile fia le tunu. E lea whaina pa e tu ina i whoro lau telefoni i wha mulmole lau whionga sa la o lo o fia whafonga pia lea tunu o ma fia maua. Awa o le neipolo kalame. O le a wha au wau pia, ma wha au wau pia. Sa ia o ina manino le lei. Ia le fina le mana malamo le tunu. Ia ma wha pia na fo na wha malosi ai le tātou Samoa Export Authority. Lano winga, tā ua tele le whai o pepa, documentation mai Samoa. Lano winga la a umana whai documentation o na fax mai la ia lepe i meli mai ina ia mau. E tau nuk mali tangata le o ieli tangata o ia te ia pepa? Sa o le o tātā na le official le mosfata technical air cargo. E se mai la tau le notification. Ia ona tau nuk mai loi nei mo el tau le arrival notice. Ia po le notice of arrival. Ia e loa foi. E sa o la ma le attachment o le documents la. Ia. O le flight bag foi le sa malba alele. E sa foi ma le physical documentation na. E tofu la malba a ma le flight bag. That e sa loa pepa, sa i New Zealand. Ai o le o aso foi ni o tatu whaonga mea tau email. So a le lei foi la le a inga lei Samoa. Lai la fua mai. E tu i le email address i le Samoa Airways po le New Zealand. Sen sa mai lo nei copy. Ia o le si mea na sa masani matonga lue ma le Samoa Airways. A iei ia ni tangata mana mia so swami. Ia ona sen mai la e tau ia no tango la ia. Fai le pre-clearance ali tau no mai nei. Ia na anwal foi le lei ia but ona ta tangata fa pe free uma me uma. Ia e le tau Ia, e whai atu loa e le tau a matalona sui le vaai ma le popula mai e ato. A wha pēr. Ia. Ke pio ma e kalapelo e o le wala a whai sau la piki i a le loa. A whai atu ala palangi ma inkia ma sainga i me whai. E ona whai e to tongi a me le ma whai ona le tongi a la me. Sa vea e tele na o whamatala sa o a tau e ave tatu tangata. Ia na whamaila e se o ia i whea ma whea whatu. You're free to go. O tangata fo ie o sa vea. Toi o mai lava toi tu me whai toa. Ia na ofisiri la ia o la me ua. Tupu. Ia whamai o. Koe kiki a wha lima se lau me kongi o ai whak well. You know e mwhai langa o ka uapia o kose kau whapenga. But at the end of the day, lo kei loa, o le ni le la inga le pusa koko, ia sell, ia mo sa la ko kupe. Because o le struggle i ka kanga kainge e maka ukia. That's why e send mai pusa koko. Send mai pusa chips. Ia nga maila ia lo lunga Facebook e whaakau kai sutlo ka la koko maka. Sa o wha longo sa iei e se tasi o wha whianga inga. Sa wha maupopoina ia le container le kalesia au mai i New Zealand e ina i mawhai ona whaasoa. Ia mamau e fōu se la tau ta mao a inga al whaarulave e ile mea na tūla i mai e pei na a whia ai i le documentation ma le sao. Ia ma pushback ai loa ma le awanoa. A o le ua alu o le a toa le vai aso, lua vai aso o tūla container. Se i sao noa i nisi o whaafita au ni e tūla i mai. Yeah, so I won't get too much in detail. Ona te mga disclose fo ia si whawhiangai ngā lea. But sa tau nuu mai lona container masina lo tea. Ele i iei uma ia pepa. Ona toi whaafo ia tu le container Samoa. Ona te tau nuu mai la le si container
talo i nei. Ai sa tau nuu mai e la sos furuiva o December. Ia e le I mawhai o na kilia na ana nei le whatua umana whaile fumigation. Ia we release la la wavatu. Ia ale whalau from the 19th of December to the 30th. Le wa misi le Christmas Day le na whataitani tangata. Ia ole si fuila mea ole it's the paperwork. Ia also it's the agent if au ngā. Ia ma e always lava e le mea le toe fumigate ona e le manu vona lo le nematode. E always ai moa. So e tasi lo le tangatalo e moa le mea ngā po le popo. Fumigate ato le. Ia ai le cheap. You're looking at more than 600, 700 le me Joy fanga ato ai le. Nisi foi charges So pa so mai foi la si fai te au le yo fa to look se te mi uluma au te li malanga Samoa ona to e fai staff to na inga. E ma fai ona so swani ia yo fa foi. Ta vai le Export Authority. Afa pe fa fonga mai CEO le Export Authority ya e mo so taimi lo official o fioma ia ona ma watu ho le ma se si fai te au le se ma malama foi si fai te au I pepa because ole langa I malama le wa ready uma me uma but naturally I malama foi I me tau landed costs ngai le malama foi esele le me tau le transitional facility e se foi le me abele le container ele va pe melhor container e fumigate o le wafu le ai e ave ese me le wafu ia to e ese le me e fumigate ese foi le MPI divan a tole e foi le labor hire e tele ava ia but o le tupe so o me foi ia e mafai ona masalo o Julai ia po before po maki le fa pe radiator to pack house fole a tele ino a tonu lava o mafai ona mo nisi treatments e mafai ona so swani I le malu le tunu. Ia, ma no fa te le lava langa o le tau o le mata pule o te fia silingi ai. O le tape nana mai o le fa moli mai Samoa Bisables container po a lava o loia la au mai. Le a le tau o le tatou amana ia usitai I tula fono mai a inga. O le au mai o tatou o loa o tatou sustai I au lape a New Zealand, Australia. Awa e mai mau atol taimi e tātou te leu sustai criterias before the shipment arrives here or leaves Samoa. Isn't I cannot emphasize enough the importance of having the right documentation. Also foi afa pea o le customs broker le Samoa le wa sending wa lodging le export entry. Wa o Samoa e whaonga le mea kau le skuda. O le system nga. O le systems foi wa lewa no mamalama I tuinga trade single window systems I nei foi in New Zealand. So when they lodge the documents, o le customs broker foi le Samoa, ia foi le it's called due diligence. Le toi si la tasi po ato ma ia pepa si exporter lea, a fa peo ese meo sasi ia na toi fesili. Pe ba ai atu ese le mela so le declaration ese le quantity pe ese le tariff to ave le MP le mafa Samoa to ai po sa le description po sa le stats quantity or the weight ese le tau o meta te fata wa fa pe ai longa salo ala tua pasi no o New Zealand it's black and white you can never cut corners I toinga meva pe it's great and the downfall is when things like that happen, so I wasn't aware of the process of the container, but there could have been other ways. There could have been ways it could reach out. Maybe they could have reissued a flight to there. I'm not too sure, but it's lessons that we need to learn from. Lessons that Le whaftai tele la vela o fionga salao no le tā taimi. Ai, te talo ina ia Manuel Kiris Matsi ma le tausanga fau o lo mua la o fionga. Looking forward to catching up with you again on the same issues in the process
of the Samoa Export Authority, ai maise lava, na i o tātou tangata, individuals and families for i o lo au maia ma, ia lātou marama ia le ngata lai lau exporters ma le au ngausi o loa ma le au whaiwhātoanga. Ai whapena fo i o tātou tangata, ma a inga o lo o tau ma whai lava i lātou. A whai e te manatu e a fo i e whailo lau no merawa le mele la e bombarded lau telefoni. So there, a whape ma whai o na tu e lau email address lea o le info, info, at larseer.org. LARSEAIR.org. Okay, my brother, whaafteitele lau o fionga sala o le ata whelua i pea, manuia ngā luenga o tutoio le nei e fiafi ai whaasoifua ia. Ia, soifua savea, ia, whaftai. Ia, whaftai. Ia le nasa mō ta walunga tuaile talanoanga ma lea fo i te mali i e onga le tā ua tele o lona to mai maanga wa a fo ia mese ma ta upu nei o le au maia ma le awatu au mai o tātou wha mumoli o uta wha pia fo i containers ia ma so o se mea lava po ile le feta loloa i le tunu whaftai i le tātou insinia le to wha ia se manu malona taimi la tātou wo e tāle pese wha amadui atu ai i le manawa o ngā luenga ma le whaifo o Faiva o le atunu i le rei aso. Ia, ma whaatalo whaatua ia i lātou o rau ki ilongo le awala tele, wanga i le whale, a ua matua le lava le ono sai, ona o le pisi o le awala, ono sai, lava papale, tu ua avanua fo i nisi, tau nu uma le saunga le mu i mauta malawa. I wanna eat it to oil it, yeah, bolo.
se mea lofa na foa I ele whaao E sili atu lona taua Nai lo se isi lava mea lofa Nei o langa le tu mau E sauni ai le tangata Toe po I atu mau mau I lona fio anga Tau mawhai nei la ia E alo e se mai le mala Ua whano ai le toa te leo whanau a Samoana E minu te bese kone e whaatino ai le anga A e whaava wau ona mala mama whatianga A e tai o matua te talo atu I le tua Musu musu mailo na nganga whaapupula I o mata Pe usu o sau pese e tuli ese ai satan Le nai tu yo au tafa male pelu afi Mana tua le whaao lana whaao so ina fomi Tata talo matu atu ilo nata mai le anaponi Ele imanu malo ai fai toto au seo Le fia fia male oli oli o siona taui Tau mawhai nei la ia e alo e se mai le mala Ua whano ai le toa te leo whanau a Samoana E minu te bese kone e whaatino ai le anga A e whaava wau ona mala mama whatianga Tau mawhai nei la ia e alo e se mai le mala Ua whano ai le toa te leo whanau a Samoana E minu te bese kone e whaatino ai le anga A e whaava wau ona mala mama whatianga A e whaava wau ona mala mama whatianga Honey, oh, I need for so I love
pena o lo alofa ila uchaine Samoa me fele na bowi arasi e fa pena o e hani na bo isi o uloto mai ulava ina palasi oi uasena lo e fati Wa fifianga su I fifiloi o le manava o ngā luenga. Ia misi fo i o le ngā Gagaifo Faiva lea tunu. Ia au kilani I New Zealand Day. Ia ma lea tunu ua toa. A fai fo I la po fea lea tunu o lo AI. Ia, fea le I tūlangi o lea lea so o lea fo I le taimi. Ia, wa tātou manava whaatasi. Ia se fo I pe o le mālau tele o Amerika. O la whato a sunga fua I la tau. A solua le nei. E au ki lani New Zealand na ua tātonu le tu la e lima ma le a tau svea e le ngā Gagaifo Faiva o Samoa malo le ngā lulue ia o tātou whaita waso toi o tae hao ia so mua I le aso tofi au li atu ma le manuia e le atunu o ala wasinga o a foi ia Faiva ma fuafuanga alualu ma mao o le atunu ia o na se foi fae le tau pe a fai e le a wai ia le tatu mataisini le langi I fuafuanga fai e le atunu fa moe ia o lo manuia oi fa talofa baleanga fa lalo nisi foi o tatu ainga lo malanga mai Samoa o isi atunu o le lolangi au se talia fa pe foi le malo tele o Amerika ma Hawaii le atu Asia fa pe foi le atu Europa o lo malanga mai ai o tātou tangata. Ma futa mai I ainga, o mai masani e Asia fo I le nei vai tau le tausanga o aso fifia o le kiwisimasi ma le tausanga fau. Ia, fatalo fatu, ma lo le malanga manuia, lo lato I le tai ma le lato I le ea, le lato fo I yala. Ma o se fia fianga, ma se feilo inga fifia fo I ma ainga, o mai masani. Ia manisi fo I o lo anga I mai asi ia whanau, loa fo I tausanga o vala o matetea. Ai, e tō tele fo I la tō o lo malanga mai, mo aso whaapitoa, o aso whailonga ina o le tausanga, o aso soifua, ia manisi fo I o lo malanga mai. Ia o whailonga le aso whanau, o le tangata, family reunion. A o nisi fo, ia o lo malanga mai. Ona o le fia mafuta mai I pe au wha mawai ma toe sauninga I wha mawai atuai. I le ola nei, mo nisi fo I sa pele I o lato loto manganga, a vea le nei a fiafi ma le nei lao lao, mo moli atuai. Whai I a le a tau sa vea. Ma fonga anga o le pulenga, a le leitio ma le siu fonga o sa bo ma le au whainga aluenga. Moli atuai wha mai senga wha mawhanwhananga. Ia I lato o lo tangi mai le ala. Ia, fa pe foi le loi fofonga pa ma le loi manta malingi, ia ona o le sui o le fono, ma le tu ua foi o le malo, I nisi sa pele, I loto manganga. Fatalo failunga le apia folinga. Share our program, leave me a comment. I love reading your comments. And press or even smash the like button. Ia matufa le tātou por kalame. Tō telefo I la tau o lo fia whanongo I matani e mamala mai fōi I mea o lo o tau whaapula pulatu. Tamata noa, tau sili tuai malo, talo fauso, taile mafuta mai, Sharon and Mo manea whainga, mai Amerika. Mafuta mai fōi le nei, taimi Sam Johnny, ia whapea fōi ia e vei tu malo tal falava malo le so fo maria Christmas in le tau sa fo Alessandro Simanu
Tuile Tufunga, watching you, Seville, from Melbourne, Victoria, in Australia. Fatalofa Fapitoa lava, ua moa vandoa. Fasoa I masitasi o paanga. Totino ale atou Seville, ma le Radio Samoa, le ngata le Gagaifo Faiva. Ya mese fo ile tano ava mo le tele o tausanga. Nau waia I ingoa masuafa nei. Mana tua o le tausanga fau e ato ia I le lua se fulu ma le fitu tausanga. Talu o na whawai le nei au unanga ma le nei tautua. Ia, a wasa a mo ma na whawhonga. Ai mai se fo ili le momoli ai o le whi au ma le ngā ruenga le tua. I sao ni ngā wha le nganga. Ia, whapea fo ili upu fola fola. A le tua e ala mai I ana au auna pa ia. Lātou te ulu whale I le mauta nei ma le tātou studio. I lea taimi ma lea taimi. Ia, ma whai ai ia whai ngā lotu. La unga I le fionga pa ia le tua. Ai, o te fia whatalofa I le tamama tua. Hans Webster. Aolo o lala ma papa au I Perth I Western Australia. Australia sifo. Watalofa atu Hans ya Webster I la sunga ya mesefo I le faltua le na whalo ma le aingali. Aftai le avano mawhai na talanoa ma whaasoa fo I le so. Ia mawai fo lau pusa vai o le ola le nā o le ati iti atu se taimi. A o le I tapu nia I a whale I le aso atai au. Ia le nā to telefo I la tau. Wa ngā I le tātou vai Alaska, Los Angeles, San Diego, whapena fo I Salt Lake City, Utah. Ia ma Long Beach I California. Hawaii. Wa ngā I le tātou pusa vai. Te mo la tua, mai se vai le wangalo fo, ngā mai le vai lunga. Ia mai la tau o lo o whaatalitali mai le vai. Te o matavui, ia mai la tau o lo o alalai Amerika. Ia, tau nu atu o le mea lo whalna o Christmas, ma le tau sanga fau. Mai se fo I o tātou, hainga I Australia. Ia manisi vaenga ese I nei wa o tō tele ai la tau o whaangai na mai le vai, ma mori atu la tau pusa vai a ngai. Hawke's Bay, Hastings, Napier, whapea fōi I ala loi Tokoroa ma Hamiltone, ia aile ngatele na Wellington and Christchurch. Whatalo whatu mule nganga whaalalo, me moe, ia, o lo manuia oe, ai moise fōi le tūlanga o le tāpena atu mo le whailonga ina o le tausanga fōu ma tātou whawhiloa I le lua awhelua se fulu ma le ono. Ai, e pei e tasi ala bata upu lea ua vevesi ai nei I le atunu ma wale o toe malolo ma mapu I o sofa inga leo leo. Pe ona sao loa ia I le komsina le tu mau le fionga le sunga le ataua afa masanga Samuelu. I le mea o leo sofa inga leo leo lo fatino le teimi le neipa le aisa. O tupe ma sila I tau sanga o tangata nei le matutu o tele. O le toa fase fulu ma le wha lea na pua nei. O le toa tolu se fulu ma le lima o I lātou. O le tū pāo tane. Ma le tangata siri o na talavau se fulu ma le lima tau sanga o tau sila yele I umale au ngal tau mai titi. A o leo wa fia I mene. Mai o taltonu fo. O tangata nei masalo a whatu langa mai. Peo o le meo le vaenga pito I lalo o le scale. Ia mai latou e lunga atu. E taunu u ia meo nei o huta o pauta ma kokeina ma le aisa. Ona wha atu langa mai ila ia lea ma wha solo mai I lalo. Ai le ai o tama mātu tua lai lunga I le I maua. Tata sao ala tala le na. Ai latou ia mai le meo foot soldiers fo lele. I le meo le wha solonga mai o le wha tulanganga o meo aingo mafia. Kufanga o kamai o kamai le o le au kufa savati, whatau savati le bea. A o le au sifi, le I maua mai tamatua I lunga atu le mea. Talo whatulava iai. Le alau a mai umalava I lunga leo. Ngā tasi le na alu polenga leo te vatua nei iai. Whamalo I le tulanga o leo ma le lātou ngā ruenga o leo sifa inga. E le whaingofi awa e lamatia I le soifua o li imata maitai o malu o le malo. Peita iane,
whawhitai o le ua uma o na wha ofu tau I lātou ma pui ai I lātou bulletproof vest e amala au malosi wha a upenga I nai. A wāfoi o le aisa o le maluana po o wālava ia fuala au whaasaina ma tonga la au maluana. E le tu mama I ne tangata o na ia mea ia whaatoanga ia a meise o le sapalai o le aisa. Ua iai fo I ma a upenga malolosi wala tu tau fia. E pui I lato. E le aia ma sesi o toi fefe I le whaunga ino la au malos. E o au I leo, sesi fo I le maliu fasia o le mamea peni amina. Ta sile la case. E te tau au na toi la langa ato I lunga le mata upu le na. Mai wao ngā I fo I le tātou whasoa ma whawhitai I le fionga le li pānemia I lona talia alo ia. Ma whaatanga ai ia le vaenga o lana au whainga luenga. Awa o io le minsta o leo. Ina ia mnofo tāpena I so se teimi alu ise o se whainga. Ma ua whaa o penga fo I li I mta baitai. O malu o le malo o leo e whaatino I o se whainga nei. E le ngata lai le nā. O le tangata matua lava leo te wawa ai atu iai. Lima sfulma le iwa tau sanga o se li. O le tama ititi e sfulma le lima tau sanga le matua. O tama itai e se fulma le iwa o I lato. O tau wawa ai I leo ngonga o le mea uo o iai. Tina ama tama itai ai maise a maua I le telo o sfainga. E maua ai ma te neiti la iti, tupulanga televau, sful tolu, sful fa, sful lima, sful ono tau sanga. O le fasiri, la na tau mele fai. A o ai na avatua te neti ei. Awa ele o se le tala na wa mai. Ua fai me o fale talitane fo ilea. Ilea tunu. Na fo wa mata na ngai. Tulau le whaafonga mai e Samoa. Na fo wa mata na ngai. Ai leo leo. Ma wala tau I loa le lei. O le whaonga ino fuala au whaasa ina nei e matua bongi saa ai ia mawhau o nei te neiti ma nei whanau teine la iti. Ma whaia iei winga mata ngā pā ama whausua inga whaasoli tu la whono tu laule whaafonga mai le tunu. O le tamaita I tala vaula o lo iei le temile nei sfulma le iwa tau sanga le matua. A o vai aso uma maso uma. Leo lo li potia ai e ainga. Le leilo lo mai o te ineti tala vau mai o lato ainga. Wa umi le vai aso le itoi wa aia seisi o nata bai tai tono lato ainga. O feo I ai te neti. A feo matua. O feo le matua anga I ai ia le wa ainga o whanau teine a ainga ma le tunu. Ele au mainga lau o ata uma o ingoa. Whatasi ai manu uma fio anga mai tu malo. O le ingoa atoa ma le whai ua le tangata. La fo e sawa I ma le meo le ingoa. Fo le oisi ingoa e ilo ai tangata nei. O le popo lenga ma le a fo I ma le e winga le mata upu lea. Langa o tangata nei, e le I tutu I luma o le whaamsinonga. E le I tutu I luma o le whaamsinonga. Mai e le I whaamaunia foi ia ni tua inga mani mōlianga whaasanga ia I lato. A o leua mua au mai ata mawholinga o ingoa. Au te talitonu ai. E te tau o le tau tanga I masilasila tutoa. Le komisina, le police prosecutors, le lo ia a leo, le afionga I le lo ia sili. E ta ngai masila sila I le tūlanga. E le I whaia le process le alo ia o le tu inatua mōrianga. Whapea fo I mani whaamsinonga ua whaamaunia ai ni mōrianga. Le terminology ma sania le tunu mea tau whaamsinonga. All assumed innocent until proven guilty in the court of law. Nana me le tula I mai I le vava I atu le ata wa severe.
infringement of invasion of privacy. Ai leisi si ua whaamaundia. Iwa. Alala na e matua ile tu alalo. Matua tanga i ai ia le fionga le li palmia fa pena fo i o ia le Minister. Ina ia mawhai ona toi tanga i masila sila i le mata upule nei. Ina ia awane i backfire mai le mea lea. Ini aso o iluma. Iwa. Ta ua tele le mea le nale ua avatu le teimi le nei. E toi tanga ia wa o mea whapene. E ua ana o le a fia ma le sofa i no le a iata o le tangata le whamaudia ia se soli tu la fono ma tu la i luma o le whamasino ma se whamasinonga ma whaia iai se whaai unga. E ua inato i whafo e isi whamasino ia morianga o whamasinonga whapenei. Ta ua i tele la le matu manino ma le mana malama i luma o le tunu ai maise fo i o le whaafonga mai. Le fionga le li pāremia ma le Minister fo i o leo leo. Le vaenga ma le vasenga o le prosecution leo leo. Le fionga i le komisina. Le tu mau ma komisina lango lango ma i latu uma. O le executive branch ale officer ma le matanga alwenga o leo leo. Tanga i matoi sila sila i le mata upulena. Ioi. Everyone presumed innocent until proven in the court of law. All the names, identity have all been revealed. And through social media, including their faces, their names, their legal identities, as well as their villages and residencies. Te tanga I mato sila ia I le mata upulena. Fatalo fatu I le sunga a mapuola, ma lole soifo manuia, tala leitiana, ia fa perfo I le to'atele o tau wanga I mailunga. Ma lo faftai tufal tatou por kalambe, o leu sami tulai, po o tau lai, Violet, I ua malo fui mono. Tofo I pupu, talo falava, papali I Sefita, Lawrence Peterson, talo fatu le tato por Kalambe, pena fo I le uso ya Hans Webster, ya mole fale tua. Malo le soi ria from Perth, Western Australia, fa mai, uato es fulma le tolu minute tali tu las fulma le lua. I le auli in Perth, Western Australia. Ya, fatalo fatuai, na lole soifum real negi, vaenga fo I o le auranga le tuitua le sifongo Samoa. Moose the man, 78, mai Malaysia, ia malana fo I faso, malana por Kalame Malie. Malie pa wa vai ko fitau I mo ia Moose ma malankama fo leo. O savilingi le matangi o kanat. Ya lai fai tu wai foi. Le fa ua au mai lunga le na tamala tuia. Le tulanga ma ua ta ua ai le I ato to le su engol mata upu le mali o tu au. Ya mal mata upu ya Samuel. Au le lava foi o to e mai. A pa alo fangi ia sali tatia le mata upu la oi o le famsinonga. Yo. O lea lava foi e au mai e le tama lea. Whai mai, e ai isi mea e le o wha alawi loa ina mai. Wa umal whamsinonga le mata upule na. Le tātou te tālia ne iai po lea se mea o lea o iai ia le whai unga foi a le whamsinonga la tau ia tāti la ia le ina. Au le toi au mai foi o le nā mata upu na tau ia toi langalanga au mai foi mata tu toi talano whawhena e tau tala mai I mata upu ia ma le matua le toi tali tonu o stangata ia te oe ina oe au mai le mata upu mwhawa veoti le fionga ia to ala tea pea to. Yo, den lai whatu ai
So e mawhai ma le mā ele ngā le ngā rewenga. The due diligence that you need to do, my brother. You know, ai wale le. Le o ai le kilisi masi ma le tausanga fau. O lea lava e whaina. Sa o le lau te whai atueli Kanata. Nau e toi au maia le mata upu whai mai e iai vaenga e fau o i lau susuenga ai le i au maia i le mata upu leo maistangata. A me te le alui, a vera o mata upu na ewa. A wale au maia i lunga le ea. A wa umanongi le anga i le ea. Ia mai loe tangata. E te whaitala pepelo. E te whaitala whatupu. Lea na tūlai mai nei. A lea na whamaunia. O ana mua mua. O le whaimaila ua umona e whātou e se mara mai e whamaularo. Ua masaale I po vai wailoe tangata te whaitala pepelo ma whaitala whatupu. Propaganda. Lying through your teeth in front of all Samoans listening. All around the world. Au ila tangata ia mawhatia. Mawhatia ai ele toi ina malana whanau mawana ainga. Ngafa malangi fia. Paolo e fia. E kale sia. So tanga ma ngafa o le nei toi ina. O le tamā matua. Ma le toi ulu teia o le mauta. Ia whai atua ia te oi. Tale. Whai te mo le tala pepelo mo le whai tala whatupu. Ana o fo la ia le list sebi. O toi whatu ese mai fo ila ia le sorry we whai. O se se le a malea. A o mea na sauma ma iei upu nei. O mea na mai lunga leo penga ta whailang. Tu sa le lei a oi. Ma leo ngari I fo lele la leo City Pretty mai oi. I Sydney. Wa ma fee ua le o toi wha o ngaina. Ma ola mai se polo kalame. Na le nofo. Papea fo I le meo le vai. O le limo le tūla fono e apa tūlava ia. Ia a vea nā mea. E whai mā o onga. Ia te oile. Le tamba leo Kanata. Ule e yoso. Ile oso popa. Su e ni tala wha maoni. E iai le a o le wha maoni ma le upumoni ma le mea moni. Ai ua leo mai. Ma whai mai ia tala pepelo le nai. Pepelo I le atunu. Ioe. Ta uvalea ai ia le ngā ruenga. Mata tu lava nafi. Le asunga fua I le polkalame a le sunga atu lepa. O va pea lea. So le. E le malo lo le fili. Whātalandoanga. Le ua mai a tulu kirisimas. Le a tātou wanga atu I le tausanga fo. A lea lava e la o mai. Au mai la so na nafi. I lunga lana whātalandoanga. Ia ma leo ngongo tua inga olo o whai lava. Ola auli e pi o pio. Ola auli e le popoi. Ola auli e le kea. Le whaua uma o na nofo ma bribe. Ioe. Ma tūlanga o le ave o whaaloa longa. O lona o I o le vasenga o whaamsinonga. Ma le manatu e sui ai langona ma whai unga. E whaatino e whaamasino. Au te matua I o uofo. O wheo ta oto ai. Se whaatei ta inga le lei e whaia se te ngata matua. I to tonu o le palamene oi o le ua malolo ma ta ape le palamene. A o lea lava e whai. Whea oi ai. A oa onga. O le tusi pa ia ma le fionga pa ia le atua. E tautala so ai I mata upu. Ta upu sili. O le alofa. Ma le whaaloalo ma le loto whaamangalo. Ma le tua ia e seisi tangata o seisi tangata. Ma whaia e seisi tangata se whaamsinonga o seisi tangata. A seisi sila I upu e luai mai. I le whafonga o le toia ina. Ai mai moa ma mata Samoa. Ma tilo iai.
Ma le whapea le tō ina ai o se mea le lei ma ata I ai ma au. Tula Epa has continued his meltdown even during the festive season of Christmas and New Year. What kind of example that he is portraying and conveying here for the generations and generations to come of Samoa. Ila lumana. Nale mea le tilo atu iai. Tasi lava la umai. Ole to ina. E matua ita lava mawhaali I mato tā mai. Po lea. E toi tau lo le mawhawhau tui le epanate le I mawhawhau wina. E sele mutu whapea ma wha motu whafua sei whapea lana whainga malo sa iai. A asalo man whatu. Ita. Tuato tā mai. Le mali le roto. Na e tau te sila ma whaafufonga atu iai. Wale au ngā atoa iai I le kilisi masi. Le li I o le file mu. Le li I o le whaolotanga ma le loto whaamangalo ma le taulanga na yos. O mai le tausanga fau o la lava e tutu le afi. Ni eise loto whaamangalo. Ale wha sau siri ale me le whai. Ma nei upu. Pe a se I. Ea. I ale me le le whai. O tātou malama le le iai. I upu ma o onga le li whaola. Ma me olo au mai le fionga pa ia le tua. O e wha mawalulunga ma wha sau sili. E tō mea oe le tua le mea mawalunga le nā. A mai wha ti e oe lalo ile. E wha mawalalo ina. Ile se upu ole a fionga pa ia le tua. O mai leo lau tala noa I le mata upu lea lava I vevesi ai lava. Ta ape le pale mene. Sa iei le fuafuanga e tau no o mai lea solua sifurma le tolu o le. Masine o te semala. Masina le nei. Wa mai a uma o na tofi ia sui fai pule lima sifurma le tasi o tei fono o I tu malo. Lea lava fo I e whaalongolongo atu ma vava I atu ma mai tau. Wapea ua mai o na whaila le mata upule nai le whaamsinonga o le whaasea. Tu le epa ma le sunga a le ala. Ia ma le lātou fo I vaenga. Wapea o se soli tu la fono ma se whainga pio ma se whainga manatu whaapito. Ia, o lau umana sau loa tu lau. Pule autou. O lau tau lava ia te tau le nātou te oe avel mata upu I o. A leo manino ma wha maun. O le wha msinonga. Wha me lau li good luck. O ia autou vevesi ma whiita. Ma tau ma whai e wha leanga. Le poloketi whai mai e leise au ngā. Ala le mea o autou whetagisi e nei. Mo autou toi mana na o. Ea watu le tofi o le tei fono ia te autou. O ai fia tei fono pe a whaitou te iloa, e leo se polo keti au ngā mole I tu malo. So why ask of it and expecting to be the chairman of the constituency if you know it is a waste of time and useless project? Io, fasilia o ia te oe. Dala le be te toi tangi sa ai ma e tangi vale ai fa pena ma fe mai o. Ala le be le no to fa fonga ia. O fainga fa vai fo ia. Ale o tala no mai foi. For my this is unconstitutional. Fa fonga le o le ala le mata pulela o va tua ia. To le fa fonga mai. O le unconstitution. Vai o soli e le fa vai. O mata upu nei, e leo ni mata upu tau I le whawai. A whonga lei, tua levanda e whai pule. Mai I tono le maota, a le te saunga te matua le marama lama I se mea. Le ai ma se mata upu o le whono whawai lea.
Ma le poloketi o le tasi le miliona lea la 2 miliona tala. Nā lana o tau whaiti o mo tau toi whea soi me whtangisi me mea ono lea la 2 miliona tala le tu. Le tupe le poloketi. This has nothing to do with the Constitution of Samoa. O mea nei, o whainga whaavai conventions, protocols and policies of a project. Nothing to do with the Constitution of Samoa. I leo ni mata upu tau le whaavai le mata upu lea. A sisila la ia i lea. Ma auto uma ia wa. Le se furma le lua lea wha mai ele i wa le whaamria ina. A le la tau o ne avel mata upu le whaamsidonga. Whaafonga le lava ia. Conventions of the project of the 1 million now upgraded to $2 million. Whaafonga ia. Nala nao lo tau toi whianga i mai ai. E whaasoa le mea lea. O auto, leo o whaatu saula. Nau a watu ai fo ili mata upu mua mua. Nau tau sao mai le whainga pānota e tau wala mai i le pānota ale i tū mano. O whea tau te anga i ai, anga i le parmene. Anga i te whau. Ele i whaia se pānota tau te o mai e se ei te tonu o le pūlenga o le whono whawai. Ta oto, ai au mai le steering committee ma le alafua. Sa iai le teimi le nā. I le ulua i teimi o le lua whelua sifuru ma le tasi le ina ua whaato a whailo le poloketi lea. Le na mai i mata iala. Nā laiona utou se ei. O le whaipule. O ia fo i le nā o le teitei whono. A o le mea moni sa o pese pese atu ai lava. E le te tau na se e iai o tau ia o le whaipule. O le whaipule, na malo le palota, alu le pale mene, momoli le tō whā, alona i tū malo. Tā tia i fo i, le teitei whono, ma tangata ngā lulue a le whono whawai. O le ale manatu, tau te o mai i le panota, o i le pale mene, tali o tau tongi, a e toi mimilo mai i, e ai le valus fulu afe tā lapo le a lava le tongi, e maua le teitei whono. Au whea vali ano ai ma pula pula solo, tangata o le tū malo. O le whaia le me lea lofa whapena, nā rula ia lea tangi. Ma e mai lea polo kalame, ma lea polo kalame, lea ua whaalia tu e to. E a whai foi, e whai so loto, lea te nei New Zealand, a whio mai. Tā whiloa i lunga le polo kalame lea a tau sa vea. Po o le ngā ngai fo Faiva, po o le tāno awa, whio mai. E ua watu le lui ma le wala au i atu ai. Tau si tā tala e se i whafonga ma whola le tā whala. Ai whafonga Samoa. Lea lawa e alu nei, au mai nei, le mata upu lewa awe le whaamsinonga. Ma whai mai, e wawa ai i ai, e ai le mea tupu. I le mea lea. Ale whatu lauri. Go ahead. And let me tell you this. O nisi o au lape, ole sailia o le teitei whono, e te apalai. You have to apply, whether it's a written application, e te tau o na whaamalia ina le vaenga le nā. Auto watu nei le watu lau tau mata apua le welo atu nei. Lea ua maua ia teitai o whono whaavae ma teitei whono. Alfasil bua le nā le whaamsino iau tau lo tea le mata apula nei. Did you apply? Na e apalai. Ia e whatu e whamai e, reise me apalai. E reise winga e alei on apalai. Did you apply? Na e whaamalia ina se tasio au lape te tau ona e tusi tālo sanga i le awanoa. O le tali a whai i oe, e iai la le keise tau na whaatino i. Mai tau whona mai itu la whono, Employment Tribunal, Employment Contract Law. Ai a whai atu la pēna e apalai, ai whai mai le ai e te le apalai. E le la sau whi au e te, sau e mai le nā mata upu, e te le i apalai i le awanoa o le te whono.
No case to answer. E ato I whafo le whamasino le mea. E lata mai le au ma le mea velo ia abilitia mai ai. Bela na o te whatuaina. That is one of the most important criteria, is the application that you really apply to be the chairman of your whanawhawai. The position of becoming a chairman. Now, 12 members never applied. So, ele apalai la auto. Ai mana oi o le whamsinonga e whai mai e le whamsinonga. Se tali o le mele, ai tau te le I apalai. Tusi tālu, sanga whamalia I na pēr. Ia whamalia I na pēr ma whatino. Ta I ala. Wa o mauna whata oto mai. Ai le whapea o le apalai, ai o mamori tū le matau. Pua la sa o e la ole. Go. Yo. Go. That's your own right. And good luck. Ia manuia le tau mawhai. A lea wau wha manino ma watu ele matau pule nā. Ana whapea te tali I oe. Na ea palai eri. Na ea tu staru sangari. Wau ele mo le wha mawalunga ma le mea na o le wha sausili. Wale mawhai e aio na usi tai ile tai ala whaingo fie. Pe a whai ua matua I e maana malama tele ma te lelo wata mai malo poto. Awa o le vasili na vasili ai le wha masino. E a le ala umoli mali tō mtau. Tō fio tō na apalai e fio tō te e tō te le apalai tō te mana na o ina ia o ko meki le tu ina atu ma le whaau wina o tō ile tō whinga te whono. Tō te le manu malo mai le palota tō te o mai e se I le whono whawai. Na whai le palota mo le pale mene, a ngā I tia whau e momori le tō wha a le I tū malo. Tā tia le whono whawai, ma tā upu whaloto I whale, o ati na e manui ai le tū malo. Ai ai se mea mana o ai le whono whawai ma le tū malo, longo atu oe, oe le whai pule. E te alu e momori le tō wha le nā, a le whono whawai ma le tū malo, I tu tonu o le palemene. Mai alu koe su e me mangisi kupe manisi mea le lei e mai a tina e le tū malo. Ai le va pena upgrade lo le 2 miliona. Fefete lo mal fata mo manatu o komeki le o atu le, o le tofi I atu e. Nile na o fai atu. Ola ia ma. Mato e tilo I ai I le mata upu le nane o matua I atu tau. Moose the man, Merry Christmas to you, brother. Amatanga Samuelu from New Brighton. Ole a aio keriso ila loi kala estete. Sefo Nicolau, talo falava. O Salo. Te seuma o seuma nutafa talo fai. Ia, kiri ale. Umi o le ngo oile uma peva le lau Faiva e tau whaleo. Catching and watching you from Canberra, Australia. Ria tele tau sang fau. Siu fongo le tai au fau. Fatalo fatu. Ofo lo fatu, fa manui atu kirisi masi ma le tau sang fau I lau sunga tu le epa. Fa fetai li o sua. Ta pia fau I le faletua ia soli. Ia ai mai se fau I le no faalo ia male ai ngala. Ai mai se fau I le au fai ngala wenga. A le siu fonga le tai au fau. Long Beach, California. Mai lanto uma. E la lango fo I le au langa ma le tautua a le sunga atu le epa ma le au whainga ruenga. Ia ma le ala ata ma le siu fonga le na, tai au, o le siu fonga le tai au fo. Rofu tele mo oe ma le ainga. Paftai fo I le toa, wha malosi I o tiute mau Faiva, e ui fo I ona o lo opo ia I ngase, a le ua wawai atua, ai, Mua toe wavala mailo la le lei I malo malosi. Ta ua le na, matu fo le wha malo I le tua fine ia mua whanua. Tupai macheta, ia masionali I. Ia mai se fo ia le tūlanga tau longo I le tau pola kalame. O lo fa so ni mai ai ia te I mātou nei.
E na ia faa wau le tātou whinaunga. Mula uli. Wa umana ufai atu. I le isa panga. Ioe, a tātou wolo e momoli le tō wha le atunu o to mai maanga waa o te tai nei. Iale na. Ana o tō ale media tu le epa la tau wha oso tu le epa wha leanga le loto le toina, wha aita le toina. E sau fo i upu i nguto le toina. Na o mea wha vale valea. Ioe. Ele se le mea lena. Ma le wha umana o whai atu le tala lea. Pe o le fono na whai whafo, i le mutia lai whafo malalo le whale ie. I to tonu o le ta minusanga maneri o leo o le tia whau. E o whai atu. O upu masani o le atunu, ule nei pēa whai tō te le maan mlamba i tū maanga i whanua a Samoa malana ngangana. Le vao ngangana ma le utu ngā vāanga. Le utu ngā whetalainga le nā Samoa. Pe lai titi whape nei le whonga mutia. Pe te le whape nā. Ai, a tū wai o le maota mata wai, o le lawa lea, o le malai lea. Wa malai, ma maota, tau ave, ma malu, ma paia, o le tunu ule nei. O tia whau lava le nā po to tonu o le maota po o whafo, lea na whai ele palau vale. Ma le mawhau whau. O le mea lava le nā tas. O mamalu tau ave nā o le maota i te whau. Le whaautu ngā tangi a Samoa. A lea la mai. Pe e ula e. Mea la na whai whafo na wa uma le ti ma le a bla bla. Nga vai e wa sola ma whauwhaunga. Wa sola ma whauwhaunga e ma whauwhau ai. I mamalu tau ave le nā o le atunu. Mauta pele, mauta lawa pele lawa. O le malaya, o le malaya le nā. Malu, ma malaya tau ave, pa ia tau ave le atunu. Ai maise. O le nawa whawanga o le whaautu ngā tangi a Samoa e vetei ai upu. Upu whai e manuia ai, ma malepe ai malo. Amatanga Sambuelu whatalo whātu Tony Vaisa. Ia, luamba whatalo whātu i le pa ia maulungo le tātou tunu. O mene tau fua, talo whalava, watching you from Australia. Ia, whapea fōi ia Sami Ioane. Really tau sanga fau sa vea. Ia, whapea fōi whamalo, tautua matuvela, whamliatu. Watching you from Whitby in Porirua, Wellington. Mapuola, talo whalava malolo soifumria. Mapuola noa, ele ai. Ele se vai o palu i nai hawa. O le vai o le ola. La fosa o tua i nei i New Zealand i Aukilani mai ale a tau sa vea. Tango e wha mauifol tanu Maryland na o luatasi lua iwa wha. Fitu iwa lua fitu. Iale na. O Saini Jennifer Utupo. Mata atu ma whaanongolongo aku mkali e aku ingei o tahu. Ia, ria oe ma le ainga. O taupa u sione whalili, talo whalava ma lolo sa i fuaman ria. Ia. Kole si vaenga leo te wawai tu nei. O mana Josefa talo fa mana ma lolo sa i fuaman ria. Tamauli. Ale mau credit. Ia. Ia, fatalo fatu foi. Mai ava Simone Talia. Alole sa i fuaman ria. Ele ngata i lea o Whanaken, mai ava Simone, o Sam Johnny. Fatalo fatu. Ia, ele ngata foi lea. Christ Church, e seta tango moa, to tele ia. Famulu mole tufol tātou Port Columbia. Ele ngata i os fa inga iolo o fatino nei Samoa. Ai fo i lo na lave le o tula i mai nei. I le a fianga o nisi o whaia onga. Ma nisi fo i o leo. Ai maise lava. Le leo lea. Te le ngutu lea na alu vili pe o alu whansota i le a inga lea o le a alu atu ele.
leo se whainga. Mai ta tau o na matua i su e le tangata le po ai lava, pe fia leo, ka loka mai ka kau ia. Iwa. E lei loa e lau wuli ia. Leo ngā honga, o le tūlanga, o le saunga, le mū, o leo lea, o le atapena e o e ave mawhai leo swainga. Oina i lo atu. O leo ua longo e lisi leo whai ta tala le i o le ainga le aina mawaisa na tupe, e ta tau foi o na siaki, ma su e le toto le tangata lea whaisa na drug test. Ioi. Pe maua mai eisa na tupe po le alo na so tanga i o le ainga lea ua mua. Ona ia whai loa ma tau i ai leo sa whainga le la alwatu o leo. Ladies and gentlemen, listen carefully. A whonga o tau i ai leo ngā onga te leo le mea lea. The security and physical protection of these that were going on the raid, the policemen that will go on the raid, their protection should not be compromised. Oi nei lo atu. Ta watu lo le la, watu leo. Faa upenga mai lo mtangata leo. Ale ala le fua oe le leo faita tala leo na fa manga i ole mutu. Ma wala au i ole. Tulo wal fa fong Samoa. Nana i bata ngane i mea. Fa osu fa li i tangata. Ai o atu tawhana ai ma whioti ai ni leo se toa fia. Wai wale toi fefe tangata lai whatala tali mai. O peo mea no o nei a pene amina. So you see the crucial detrimental of the information being passed and communicated to those people, the criminals on the other side. Onga. Se maftianga e o iei pe ana whapea e taunu watu. A o la ua matua tofu mai malwhanka vili ma. A upenga maisi mau mea. Who knows? A o tangata fo ia lea na tau fia mai nei. O tangata na tau fia mua foi. Mo lia mua foi. Ele fou le mea lea. La le mea tauna fai el whamsinonga. To make sure there are harsher penalties to deter these criminals from re-offending over and over again. Ele kea ia i le tai sifulua masina ma le tai tausanga po le alawa po le lua tausanga. E whai au. Nāno mai a i tua. Toi whai fui, toi o ai fui. Tau tia lewa ia tu ai ngā meo tu lai mai i le tunu. Ula Roach, tala whalawa ma lole soi fumunwia. Fumunwia tu fo i lau mana mea. Ia pēr whai o ula lea. Le fionga i le te pa au lea la taua. Ka talo whatu lau fionga ai ulu patea, John Roach. Whapea fwoi i lo tauso i a tau lo papa le au pepe. William le au pepe ma le whaletua i a Ruth. Talo whatu mwhamdi atu Christmasi ma le tausanga fau. Ole oi lea. Oi ole lea o te wawai atu le tala lea e whamai ai. I le tama leo kanata.
Te le loa po ana whea na ia au mai eini tupe ia te. A whai atu le fia ola siri o lea la wasa. Le fia ola siri le la wasa. A le tala loa mai ia mulio. Eo le fia ola eo aere se lua se fulu ta la po la. A whea na au mai eini tupe ia te. Na paule mea, a wana matua pala aji lava ia te. E tau na matua to tongi le leia. Tang lasa o whainga alwa ngai Malawi lo ailan leitio. Au ia ia na nofa ma ai tupe le leitio. O lana leitio ma le tongi ana isi tama. Na ole atau sa vea ato leilo na tongi. Awa nga misi sasi mai lava ia te. Uro ulolo ma le mea e hui e ka piripiri. Au te lilo fui po whena na tusi ai ni tusi e whaatanga ia una utu ua New Zealand. So le ka whiwhi e ari. E whea kuru kankanga whangau New Zealand ari a mga o whia alu e alu e so se bea nga i a nga i Amerika ma Hawaii ma isi vaenga le lalang. E nga lava, yo e la toi tele tonu i le tala pe pelo tele o le neita mai titi. Ala matua la wasa fia ola. Lena. O fo i le vai tau. O le taimi sa o whai ai ia le vaenga. Fo le o la waki. I le tala fo le o le mau. Sabatu i umba. E le ai se whaalinga o le mau e le tongi. E le atou sa vea walanga te tau o na tongi. O ule na autu i le aka. Ko e le leila o performance. O le matua le leila o performance ala waki. I le tala le nao le mau. O le ale mena whai. E mo li mau uma le cast a tō le mau. Le le wha maoni o le nei tangata. Ma le tele ina le tutongi o tangata. Le wau whai atu nei. Tuu le talapelo, tuu le tau whaavalea, tuu le whaangaina o tupe a tangata, tuu lau lau o oe o le loia, o oe whaile lei sene loia, male lei sene whai ei pepa no whamau o tangata. Wa sila i le tua whawhine, ia whale na tapu mosiona tau lua, ia whaia lua iwa. Tā ngisi mai, maisi a inga e toa wha. Le siti ma pepa uma ia i nei leo te whai atu waila. Au ele e fia ula ia te. Ma le tae awa o te o atu wai. Ia watu uma pepa nei. Mua i leo lona lua atu loa. I le Dean of Faculty of Law School. Ia o kilani. E tonu le, te le whau, te le songi se mea. Ma wha matala uma i ai mea nei. Videos, telefonia tangata, tala noa sao a leo i o. Au tango vili tangata nei, e tuu i luma le teen bo o ai lava. Da ua wa ia nei ia Pacific Law Students. Ia o kilan. Tal tolu i lau tala nao whai atu i ate. Ka whina e alu e awa o le tula fono. Ma fia maua so whai longa le tula fono. Ai te soli tula fono. Ma ua po longa ta ngata. O le atu nuu. Tangata mātu tu atu i ate oe. Nāla e fitus fultau sanga e le toi maua lo whai longa. E la le no whai atu i ate oe. Whai tete le ngutu i le tautala soo. I mea le tai o i eilo mala malama. Ona o leo toi tali tonu i tangata i ate o i lo tala pelo. Ma lo tau whaavalea. Ona o lo la wasa ma lo fiola. Ia na, alo pea. Ma ta mamao. Ai te le vili mai i ate. Uma e le sau. Se fai se fofo i mea nei. Te wawa ai uma o walu lo le Herald. Ia. Awal lola ia le ia ina e tele tonu lola ia le mea mata ngā e te o ia. Ale o whai atu ia te wai. Mauta uma ia tau muri ai.
Na o to ilo le. Le tama. E vai lo na mafufau. Ia, fatalofa ia se nara tui atua. Mai, e le mawhaina tu ua, pe a whai e te le file mu. Ma fau le lei puolo ulo. Ia. Le tele o tangata le o la maa wha solo atoa oe. Iau te whai atu i tangata. Aua, le mai maua i fua le taimi. Ia. Aua le mai maua i fua le taimi. O tau tangata le lei, o tātou tangata le lei. Ai mai maua i fua le taimi. Ia, was, la osa. Whaito anga, whale pau vave ta alofa lava, solo mua lilo mai ava. Alo le soifua manuia, whaaftai fo i le mafuta mai, ai mai se nei tau sanga e tele. Celebrating 27 years in the making of Radio Samoa and Samoa Multimedia Group next year, 2026. Yeah. Ma eu le lofa maleanga le lei o le tua. I le ava noa le lei. Lole Sione, Caroline Mua Unasa Soi. Ea whapena fo i Iva. Ono Iva Tas. Patalo fatu. Oisi Tinalea. Si Vale Pasesa, watching you from California. Yeah, talo falava. Malole soi fumdia. Vaftaile. Mafuta mai. Yeah. Ola tatu uo e tale. Le pese. Yeah, e wha manuia atu ai ile manava o ngā ruenga le. Nei aso, o tātou whaitau i tūla. O le io o ile aso muri a tai au. O le nei tau sanga luanwhe luas fulma le ono. Ia ona tūlau lea, ma fulau i langi maa Samoa. Ile aso mua o le luanwhe lua se fulu ma le ono. Tātou o le pese, wha manuia i a te oe ma le manava. O ngā ruenga malenga Gagaifo Faiva o le atunu. O whea lava le tafo le larorangi alo e mafuta mai ai. Down in my soul, would you love me, baby? Would you care for me? Yeah. Mo ngana, ya oile tang shala. Would you love me, baby? Yeah. For the rest of my life, until the end of time. Say it's where do you go? Where do you stay? Oh, it's a name of the ever I. Who will let me know? Say I. Oh, teta papai, yeah, it's a limai. If I love my so I love fine. Oh, so I love fine. You and me together forever, my island girl. I just wanna show you love. Love. And let's say, see love, but when I a girl, he tell me you my ultimate when I a girl. You make my heart sweat, you make my body sweat, and I want you to be my one and only baby girl. I think of you time after time, and I can't get you off my mind, my baby. Yeah. Where do you go? Where do you stay? Oh, it's a name will be ever I. Who will let me know? Say I. Oh, teta papai, yeah, it's a limai. If I love my so I love fine, oh so I love fine.
Na whawhiwhianga sui whiwhiloi o le manawa o ngā ruenga. Male ngā ngai fo Faiva o le atunuu. E le nei fo I aso lua. O toe tilo atu I le tūlanga o lo I ai pēa. E le whono te talo a le atunuu. Le fo I ua longo mai au e le mafutanga so fatasi a whaife au Samoa I au kilani nei. A pia fo I male ofisa o le tātou konsula au le malo. Le fionga, His Excellency, a whemata palu salue wha pōle lua. Pana tua fo I o le aso sfuma le whao le masina le nei o te sema. Sa whai ai le tātou whono te talo. O le vi inga na si I mo fusi ai le whau o malo Samoa atoa. E mo moli ai le nganga whaftai I le atua. Tāpena ina lea fo I wha moe e le mafutanga a whaife au so whatasi o Samoa I New Zealand ei au kilani. Le ofisa o le konsula malona au waa. Ia whatasi ei mo le whono fau a Samoa. Whawhitai ai le anga le leo le atua I le sāwalinga ma le whaulaunga le atunuu I le nei tau sanga atoa I le tele le mau ngasu ma le ngau sā sāwhia ngai ma le atunuu. Whai o ngase o malo le pālota wha nati. Ea ma le masofa I o le whainga malo. Ea ai le ma whai o na tu ua I le lofa ma le anga le leo le atua. I le toe wha mau popoina. Le au toi fo I mai te tai lava o le wha tutu e le atua Samoa utas. Ia ma le tele o isi fo I ngā luenga sa whea ngai ma le atunu o le ngata I Samoa. A o Samoa I atunu I whafo e mai selava fo I New Zealand ei. Ma le tātou sa ilinga malo ina I toi whafo I mai le tātou sitseni. Le ana vese le awhiv sa lau valus fulma le lua. Na manuia uma wha mui ngal nei tau sanga ma le ala le nā sa whai e le tātou. Lotu wha awhitai I le asos fulma le whao te sema. Wha whita uli fo ina tula I mai le mali wai o nisi. Na malanga mai I ngā ruenga wha wai taimi. Ia ma le tele au isi mea sa wha tino ai. Tali ngā malo. E le ngata I le malanga mai o le wha tutu e le atua Samoa o tas. Tali ngā malo a le whono whautua ma whai whe au ma le ofisa o le konsula. Ina ua taunu umai I le national. Christopher Luxon, Sir Winston Peters, ia whapea fo I le vaenga le leipa, ma le tele o isi vaenga whao whai, the Green Party. Ia na tali malo ai. Ia le tātou whono whautua, le official consula, whapea fo I
ia masunga I whawhiangainga ma le mawhtanga so whatasi e whaiwhi au. Lea la, ua tātou tūla lata, e tūtai no umaneia, le sāwholau o Samoa, I le amatango le nei tausanga. Whamauane lau kānena. O le aso sfulma le walu, e pa u le da I le aso sā. O le masina o Januari lua afe lua sfulma le ono. A mai a I a sauninga o le tai au. E wala au o tuai ma le nganga whalualu. Pa I o Samoa, mai o na tupu, mo nei e se o I o nei. Mai mongo te tele se I o fo I mongo iti. O le au whainga luenga tutofia le atua I whata whaitaulanga I fia. Samoa o mao popo I oda tūlanga mao puepu e maona, tūlanga whalupe. Wala ulia so o se tasi, pa ia mawalunga le atunu, a fio mai. O le aulu whao Samoa, ma tātou wanga I le ponati o le satoro le li whaolo Jesu Kirito. Tātou te momoli iai, tālo sanga, ma le au ngani, ma le tātou o lenga ina I alo whangia le nei tau sanga. Le whaolaunga a Samoa. E le ngata I Samoa, I New Zealand ei, o tātou te tai wha le malo I Samoa lava. Te tai o e kalesia, le mamalu o Samoa pota pota. O I tū malo e 5 le tas. O nuu mawhio anga. O tāpua inga e fia. Ina ia manuia le wholaunga le lua fe lua sfulma le ono. Tārusanga tuai ma le nganga whalwalo. Samoa. Yo lava I tamam tina mātutua se yo o I whadau matupulanga televau. O le aso sā o tātou tārusanga mō lia le nā. Aso sfulma le valu o le masina o Januari. Lua fe lua sfulma le ono o le itu live wha. Afio mai I le mauta o Samoa I mangele ele tu I tau whalu e tasi ale mauta o Samoa. I le taulanga whatau I mangele. A mai a sauninga o le tai au I la autou lava e kalesia. Tali le sua, ma whai le lei la autou tonai. Ona e susu ba yei lea. I le tātou lotu whaafitai ma le tātou lotu o le o lenga I luma o le atua. I a whaamanuia mai Samoa. I ona tau mawhainga, le whainga malo, le tāwhatolu, le kalesia, maona tangata, le lau tele o tangata. Ia mai se fo I o ngā ruenga o le nei tausanga fau o le alo atu iai. Wala au o tuai ma le nganga whaaloalo, tātou wheiloa. E lengi whainga aile mele, e ke kausami le leia, ia e lau le lei le tau whale le tau tau na I o le sa. Ia ona e whaamalu e lue mai e la ia lea ma whaamali uliu mai I le mauta o Samoa tātou wheiloa ia I nā. Le a whatau teia, le tātou te talo o le o lenga. Ia e le maftanga so o whatasi e whaiwhi au, le fionga le teitei whono, Father Michael Enderman Alipia, le whailau tusi ma le whonga o le maftanga a whaiwhi au so whatasi, le fionga I le whaasina to le whoa, Reverend Larry Tupai Lavea. Ia ma le malu fo I so atau o le au whainga luenga, ia e tofu ala tau ma le la tau fo I pito la au, ia e whaatino I lea la vaso, o lo o seidi ai ia le mamalu, o le maftanga so whatasi a whaiwhi au, ta pia fo I le fono fautua ma le ofisa o le konsula, o le tātou malo tuto tasi o Samoa. Mai o le fono talo fo I lea, o le a whailo ai le whangatia, ma whamalusina ai ia tōwhinga fau o le tātou whono fautua ma malu o Samoa. Le vaitele leo le atunu, tātou te nuti mea, ma tātou wasu vai whaatasi ai. I le ingi mea whaaporukiki e whai ai. I le o se mea le fast po le HRPP, po le supo, po ai lava, po o tūtō tasi, po ai.
Le ai o le vaitele leo Samoa. Tātou te mili tino ma mili ala whauai. E ma tātou ngā lulu e whio i ai. A wā lava fo i mata upu patino lava i a Samoa lātou ia i Aukilani nei. Pulenga whai tu malo, local city councils and local bodies. Papena fo i le central government le parlemene o New Zealand. Internal and external affairs e a whiai Samoa i ana hatinae o onga le soifua maloloina le tamau ainga. Ai mai se fo i le ngā ruenga whaifai pēr. Ale fionga le konsula malona au waa. Maona malua au tafa. Ia. O le whaaringa dena. Ma le whaaloa le tele. Oi fo i tamali i ma whailaunga o whale tua matausi o le ato tofi ai ma wha maluina o le ato tofi o le ato waveina le tātou whono whauwhau tua. A Samoa mo le isi lua tausanga. O i tātou le nā. O le tātou whaamaduanga fo i le nā ia i la tō. O le atula i mai e tau ave i a tofi o le whono whauwhau tua a Samoa. Pea ona sau noa i eile fionga le li i Pālimbia. O le taimile nei, e lea toi tu la i le whainga malo e whaito tasi na o na ia. Le tau aveina o le whainga malo. E mana o mia i tū tino uma o le atunu, e ngā lue whatasi, le malo, a le konsula lea oi. Le kalesia, ai a le whono whaiwhi au, Samoa, ma le mawhutanga so whatasi. Samoa ua poto i ona tūlanga mau pue. Malona mau poponga. Le whono whauwhautua ma le vaitele le nao Samoa i New Zealand i Aukilani nei. Ma o stala fifia foi, o le tausanga fau lua fe lua sefulu ma le ono. Ya, whailonga iai le 5 sefulu ma le lua tausanga. Talu, ona whaavaina le whono whauwhautua a Samoa i Aukilani nei. Whaila si matua le whono. Tā ua tele. Nai tamā, matina mātutua, ua whai i langi le fōlanga. Ai mai se whai le vasenga o whai whi au sa iai le nā vai tau. Te mana tua ai le tamā matua le to ina ia sio. Sio. Ia, ma le to tele fo i o isi whai whi au. Ua whai i langi le tuli ngā sia. Ai, o lea fo i lava ni wha le tonu o le whono i lona vai tau ma lona tūlai mai. Ia, e le ia se mawhitanga. E tū maupea lona tūlanga bambalu. Ia, ai, e whai mata ape. I lea taimi. Whai i langi fō launga. Malanga isi tangata. Isi atunu. Ai sa tau apa lava. E tau wha mau popo mai i le whono. Lea la. O mai le lua afe lua sifuru ma le ono. O le a whailonga ina le 5 sifuru ma le lua tausanga le matua le whono. Whailonga e fōi ma se teimi mua. Ua tu si ai se whaavae mau tū. O se te iala e a apa i ai le whono e wha tonu fo lau ai. Ana ngā luenga e whai. O i tū tino. Wha pēr fōi tiute ma Faiva no Filima. O le to sfulu ma le to tolu ua mai a ona tu silima iai le atunu. La tu te o mai e fili ma whatino le tu sia o upu whawae ma le Constitution. O le ta iala le nā o le whono. E whole nei awanoa e momoli atu ai le whamalo ma le whaafitai i le tele o i la tau sa ngā pātia ma ngā lulu i le whono. Ma le Vava ai vale i le tūlanga le whaalongolongo ti ngā i le taimi a waile ini tupe le whono. E makua 0 sene a le tupe le whono. Ai a o mai i taimi e whaatino ai i a ngā luenga le whono. E sulu ale ulu o le teitei whono, ma le whailau tusi le tau talatu. O le whonga whau le nao le whono. E su e mai po o whea me mo mai se sene whai ei tau mawha le tunu. Ai whaftai i le anga le lei o pisinisi ma company sa sulu i le whono i lea taimi ma lea taimi
Ia, ma au mai ei lo lātou tau au ma whasoso ni mai. Ai mai se lava fo'i e le tau au o le fionga i le li i pule o le company o le Pacific Easy Money Transfer. Le fionga e a tuala, dau fionga le sao li i tuala pesta ta ma le langi. Muli ang tele, fai malo Alan Stowers ma le whalitua ia nona, le sunga ia sapu, lo tam ma le whalitua, ia ma le au a inga. Ai mai se fo'i, le company o le Moana Rentals. Le Pacific Easy Money Transfer sa la foi e tātou tupe le atunu e o mai le taiminei o lo whatino pēr le nā au o nanga ma tau nu wai lau tupe. Ma lau wha mumoli ma le saunga le mu se taimi wawe i le atunu u i Samoa. Mai i lātou. Ia e o i Samoa e lingi kāwale. O ai e tua i ai o le tau au o le Moana Rentals ma le au whainga luenga i Samoa. Matua le whamalo, ma le whaftai, i le tele, i le atou, sa vea fo i mawhono, te whono le whono, o komiti o le whono, komiti ngā lulue, i le tele o nei tausanga, e le o ni tau whinga na sapi ai, ma wai se vi inga o seisi, ma sapi ma malu ai, o tau whinga na au mai, o le whātua tuanga ale atunu, e tua mai i eile atunu uma le fionga i le konsula, i lea vai tau, ma lea vai tau. Aftai lau fionga le teitei whano, to whilau Ted Stanley, e amunu i o Faiva. A whai fo i ua whase e tuangalu i tā ua, to tofi mai i le atua, ma le atunu, nisi nātou te whaafoi na ai whaafitai mo le awanoa. Yo sa tongi e se ma ama velo le aso, fai se tau tua wha le au, mō Samoa, i nei tau sanga e tele o atuana yatu. La tātou wō, e tāle pese lea fwoi mai langa o le mōs tātou whailo inga, ma le paanga tō tino, ale si ufongo Samoa. Le tamaitai a ati mai le tātou whaleta vale le Henderson Cars, ai ona ua pisi tele bana tu o le tātou talanoanga muli ma le tamaitai o ati. Ona o le lātou whaailo lea o lo o whai nei. Whaataulau tā wale i le Henderson Cars, tu i nātu i a te oe ma le ticket e te malanga i Samoa ma e toi fwoi mai. Mo le kirisi masi ma le tausanga fau, mai o le a whaau au pēr se i o i le vai aso mua o le masina o February. Lua awhe lua se fulu ma le ono. O le tei muli la lena tātou wheloa i e maati. Leana o mai ai ia le tūlanga o le whaalawi loa mai ai. Wasilia i le se lau lua se fulu ta vale na whaatawina i le amatanga o le masina. Te sema, lua whe lua se fulu ma le limbai o mai le teimi le nek. Loro winga pe o mai le keminga i o se lau lima se fulu ta vale. O se lau lima se fulu fo i nao tickets o pepa malanga ua tufa i nātou ma wha mea lo whātu ia i lātou na whatawina ia lātou ta vale. Ea, a whai fo i lai te le fia malanga. A e mana o e sui ma le liu le ticket e wha tupe mai ia le pepa malanga le nāpo le ticket. Ea ma whai fo. Ta wala le la o le a fo i wha lawi loa i le whainga paanga a le Radio Samoa. Samoa Multimedia Group ia whapea fo i le Henderson Cars e te mau le lātou telefoni le aise tongi o walu se lau fitu tastasi o walu se lau fitu tastasi te tala pea lava le lātou upenga ta whailangi le Henderson Cars i Aukilani New Zealand se ia pa ia le tu lai sfulmaritasi le pōnane ia o le aiai ale tangata o le a tali mai whaatalofa ia whaavai so'o malai o le toa. Tony so alo talofa lava malola sa i fuamanuia a rona mo nanu ia wauto wawai atu. Le afe mo le tupu o tangata lo ua mafuta mailunga antele ali whapea fo i Rosita Panterica sa wha i fui mono ma watu ai le nganga whaftai i le fionga i le ngā whatasi.
fui mono la tu. O lea so nafi sa o whailo ai. Ia maua se so ni o se tau la sea Samoa. E fo i le ngase o le la o fia. O le mai leo te maiti. Le mu ai ia le ngutu paua. Ua mau fo i ai ia se mea vevela fo i lea po se iputi po lea lava se mea. E mu ai la le fonga le tamaititi. O le vela e tu la ima ina. E mu le fonga. Ai whapena fo i ona mu ai ia le no fo i le tamaititi se i vai atu le whafonga. Ale la e sau loa mai fui maono. O mori atu le nganga whaftai le tele o tau la sea. Sa apatu ia ma whaatino le lātou fo. Ua manu i ai ma moe le lei le atali i le poa na po se i o mai le tai au nei. Ia ma ua o le tala fifia le nā i a te utou o tau la sea na tali mai le aso nafi. Ua manuia le atali i ma moa lona malosi ma lo mori atu ai i a lo whaanga ma moa onga le lei ma le whaaftai mai le fionga o le tamale o le ainga na walau mai. Le fionga le ngaftasi a fui mahono la tū ma le whalitua ma le ainga li i lo tau mamalu. O le atatu wo e tā le peselea. Fo i mai, ia, tā walunga. Ia le tātou o pole kalambe o le Gagaifo Faiva ma le atou o Sevea se yuli. Pestata malangi i le nei aso. Laki fale iwa, tāle falava ma alonso i fomduia. Palonga le upena unasa. Ia, whapea fo ia le sunga. Ia pei, Viliamu, Yosefatu. Alo whaftai, Caroline Mua. Unasa, tāle falava ma alonso, watching you from Salt Lake City, Utah. O mata tufunga Mua, tāle falava, Sophia Ioane, Colleen Toria. Merry Christmas and Happy New Year to you, Colleen. Ia whapea fo i leuso ia sione fuatia. Ia alo mai mua mai i au se talia. Atalo whapitoa e le tina ia o whaira u tuone i nai o tara masiona ai ngari. Ria tele le tausanga fo whaftai fo i le whaongaina o le mea lofa whatau wa a mai le atua le nei. A inga le vai o le ola ma le vai a voka. Ntua, o lo malanga ia i lātou e wa ia le tātou whale o lo tele le nā i nai o tara. Sifur ma le tolu Lappington Road, le fionga le saoli i a tuala, ma le whalitua i a peka. Tolu vai aso lo tua se ai, o lo na winga e te wala au la i a li i a tau savea i sau vai. O lua tasi, lua i wa wha, fitu i wa lua fitu. A o i lātou e masani o nanga i lesi tātou whale loa, ma le maketi lea i Glendon i manu rewa. O lo malanga fo e malo lo mo le tolu vai aso ia le tua fine ia Nive Maria ia ma le tamaita i o Mareta. O lona wenga e te wala au mai fo ia le ia tau o Sevea i se vai e kiliva i lo fale. A leo le na e tutsi le fia o te iai le tio ia so umo le vai aso a nga i mai ai i le tio a le i taina le fa i afi o aso uma. Ea, ona, mori atuai leo le nganga whaaftai i le whaafonga anga le atunu u le nei tausanga. Ma le la tausanga, ma le fia o nei tausanga o tātou nau lua whasila whai mo whailo ai. Ea, e le to tele o le atunu i a me se fo i paanga to tino i lunga o le tātou. Alan leo. Whatalo whatu i leu se pele tapuala o lo apu. Ia, ma lo foi i o Faiva alo filima o lo mwhai ona. Sila ai ma. Wama ai le atunu. Tala mai le motu. Ia, ai mai se foi i lo siu fonga malu. O lo mori ai. Le fe au tau longo. E me o lo tupu le tātou malo. E le ngata foi lea. O le fionga ia fonti, le turisi. Au loa, o le lātou fui o fui ngā luenga i Brisbane, au se tālia. Ia le ngata le nā, o le sunga fui a Sua Andrew. Wawa iatu pe o Salt Lake City, Utah, o lo whaatino i fui leo nanga ma le tautua a lea fui te mali. Ia, ma le tōtele. Ia,
le au unanga fo ia le fionga le ngā fatas fui mono ia male tautua a le tofai le vai malai asiata pio vauliko fale malu ia e mai se fo ia le latu au unanga le tauta ia alo fai le faiva io ma lo volo no sa io tatu e fa pena sengia le au noa ma pe fo I antele ali o le sunga ya tapuala o apu o le sunga ya mila o fele mai mo mai ai o le uso ya sevao taulango mai Ausitalia le uso fo ya taveu Rex le vai maleta mai tai o la nuola saying of my title of Severe, watching you from Melbourne, Australia. Pola tasi iva tasi. Ka talo fai lo fiong le sao. Pola te vau. Feo, maumea, ben. Ya mal faltua ya sida, mal no falo. Ka mboyo lo wanga leile tua. Ya te oe leuso. Atu o tau langi mau malu. Ya ai se fo I le tua fine ya sina. Ya ele ngatelea fatalofa I le tatou nu oli le uso ya tui ya fa pe fo ia le uso ya John o la tu uma o lo o ia I le tatou fa le tui e le malai ma le maunta Avondale ya maloli le ngalui malo fo I tau ata I male on sa yo to tute ma fai valo filimo le dei tau sanga malo fai le faiva suluama fa lilo ashu talo flava to fine lo va to fo I le sunga le atoa watalofa ya ma fa filo e to fo I le tama tua au mua ave ya fa pe fo le tina ya te oe au auna ya male whanau, manuia tele le tausanga fau, tātou te whelo I pēr. Rachel, watching you from Bowing, Sydney, Australia. Te lila Australia le anga I mai lunga nei. Ia, le te waitai fo, ia mei avito. Jimmy Bird, talo whai malol sui fo manuia Jimmy Bird. Wha me moelo manuia lau tā whaonga. Ia, le whaletua ma le no whaalo, ma le ai ngā li I Australia. O a whē to e anga I mai ai. Ia, mea tā ua I maua lo soifua la rele. Ia, whapena fo I ona pui puia. Le wheta aloloa I ai. Ia, ma le toi te liu mai I whanua nei. Whamai ia lome tuitama. Ka mole sa vea. Te au mailo numero se o wala au tuai le vai. Lome tuitama o le telefoni I ta ue mo wai le vai. Ole ola, ole o lua tasi, lua iwa wha, fitu, iwa, lua, fitu. Patalova ia Pama Winston Tyne, malole soi fumaria, le uso ia wha I fata, le mwhai lava o na whangaloina nei fo uso, from Las Vegas, Nevada, I America. Malole soi fumaria. Maria Tulima, Talaf lava malo le soifua, manuia tele le Christmas mo le tausanga fau, o ti, talofa ti, Simona tau ti, Tavita, o Iva, whapea foi, si vale pasesa, ia, lena. Au te loa, e eile teimi e tu atu e ilunga le ata o le leo whaita tala fo le lena, leo watuli, a leo le alo e whailo na whaamsinonga. Lena no foma, ma longo le ainga o lela aluatu leo safo inga leo. Io e tu atu ilunga le sa solvaya sole nei. Se isi la sila mawava ai iei le atunu I winga o tangata whapene. Mele o tangata I le alo lofa I le atunu. Io tau lama lama. Whaatupu leanga, whaatupu masenga. Io la me vai, motua ino lava I ai. A vai kala le sila makua me. Mo kwa ingo lava I ai ia le atunu. Alo Fonda Petronila, alo Saivo Manuia, o le sunga ia vaonga, Byron vaonga, talo lava,
watching your program from the big island of Hawaii. I say aloha to you and all our friends in Hawaii too. From Kahuku Bay to Kalihi, to Kaneoe, to Haleula, to La'ie, and to our auntie Fa'lavelave, Afamasanga, Poe La'ulu, Maletuafine ya Yvonne Inai Kahuku. Aloha say Fumanuia, and mere kiriki maka to all of you, and Happy New Year as well. Ala tātou wō tāle pese lea, fōi mai. Ia, o na tāwalunga leo le tātou whaamumoe, ia maise le ngā Gagaifo Faiva o le atunuu I le nei fōi a solua. Ia malea so muli muli a tai au, tāwalunga loa ia I le nei tausanga.
le na tawalunga atu le vi inga le tua mai le au fai pese o le sina o le file mu manatu o le asewi whanua ia le whaatutainga le nei aso a mu moe sa manuia lau whaafunga mai po whea lava le tafo le rarorangi ia maniu sina nei o lo maua mai eile o ranga ma le tautua na ua whaamanatu ia te oe fuafuanga alualu mamao ai mai se le tātou sauni ngā lotu le aso sfulu ma le valu. O le masina le nei o Januari pa tātou wauri atu. E le mauta o Samoa, e le tāo le whā, i le afiafi o le asa. O le tātou taulanga SEI. Ina ia whātou tai e le atua, le sā wholau o le atunu. I lana wholaunga o le nei tau sanga lua whelua sfulu ma le ono pe auri atu le astofi asa nei. Whamangalo sa leo le uauna. Toi whafo i mai upu le i ataua ia le i ataua. Se ko i o mako wa alele e liba mātou alia lele na mai ne i apani. E te le tō langona ai i a le u o se afi fo i lele e anga i tai le whale mandono ma le ainga le tai. Ia, ta ua nā mea lofa. Tātou vi i ai ma whaaftai a le anga le lei. Ia, ta wala tu fo i le tātou whipule. Ia, ma le tofi o le tu malo. Le fionga ia mulupola, ia,
Ai mai se fo'i ole fofonga ftelai. Lea ua ta oto atu i le ainga i le tai. Anga leile tua i ngā ruenga o tutoe o le dei o fiafi. Fitalo loa i fo'i o le atunu i lunga o ala te tele. Ia e banda tua. I le zea wala lau ko inga. Moelo. Tātou tuu avadoa ma lava papale fo'i mo ono sai. I lunga o le ala tele. Tātou te taunu uma i lalo o le wats. Taunu umalmanuia i ainga. Ia. Manuia fo'i a osi ngā taulanga matali ngā sua. Whainga malolonga le pōna nei ala whai le aso atahea. Whaulinga i le atua. Ma moli la palapa o malo. Ma vi i ai le atua. Le tala lea ma le nganga whaalalo. I le whaafonga tāpua i le atunu. Lunga fo i o tātou api o whaulinga i le Facebook page. Ma le tātou YouTube channel. Anga le le atua. O whea lo o whaafonga mai ai. Mai se lunga o le tātou FM station. 106.1 i Samoa. Ria tele le tausanga fō. Whapena fōi. O tātou ainga lo wha muli mai lau whanua ma ele o le atulu pele. La tātou o e su'u le pese rea tau sa vea. Tātou te tau mā vai ai. Ile nei a fiafi. Ia, le usoe sa wia. Ona ua pau o se mea ua au maua. O lo tau au lea te wha lango mai i ai. Nuia tele lo tātou atu loo. Ia ai wha soifo ia. Ma ia manuia tātou wheloa i le aso a tae hao. Wala au le atou sa vea i lau vai o le ola. O lua tasi, lua iwa wha fitu iwa. Lua fitu. O le whionga ia teito taloto taledi. O le ave pasi o le wa amoe i le fia finei. Mauaso na finingalo. Ma ia manuia fo i le wha fonga ma le tāpua inga le atunuu. Masalo se la tau polkalame mulmuli o le au malu madongi o le lolo. Le tu maleanga le atunu e wha manatu i i ate oe ma Samoa. Ua masi i mai i atunu i fafo. Ai le mawhai lawa. O na tu ua ai, ana mea sina. O lana tu maleanga, male ngangana. O talana i o tātou tangata le nei aso, those are the stories about our people and what they did and what they said today. See you tomorrow. So e sauia o le vai nu lea e te tau mawhaina. Papu mai e le pauno. Le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina. Pau o se mea ua au mawaina. Whaalango mai. I lo utau au e te mapua. Le fia ai se fulu se nese I whaalawai a o se ato whalu pela vai o se papa mafu a mu ia la salo o file mulo na masalo salo se ia lo famai Ola wale mawhai Peu so e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Lo fi mai mawhia O so ai le tau langa ua pia E la fua ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sai O lava lava e le